Bamwe na ache mama kwa beda se Badwam suni yen kase bo anopa ye na mede so mo nsem no edo so de obetie bi enese afia ye womi ntwaso suku na afa TVET placement no biaye ase kobasa wa anya bia we so okọ ne mpanifo kodi nkita ho de ka ne resolution center no free adwuma ase sanso na adwuma kwa ya paw so hwe ngomasua ho nsem so Ghana Education Service ne nei enkoda no suku a wanya beba no na prospectus akade we so de kono eta ho na yebekọ atifi mantem nso abeto dwase adesuafo na ase nkoda beye mpem enso ne ahasa 7300 and wenya akwanya sese suku no wonom eko ebie na afempido ne aduonu enan akohomasika budget no ya na anu adaka no foriata de wonsem koto marche bedwa no anim na betodwa se marche bedwa de wonsa sha se we ne nsem ahodo bi na mde so mo se bedwam so kase kai se DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra usiamia frame anno chiwa ba ajwa se wa fenchemo no mede to so amount Asye ye hwe ngomasua ho nsem so ne adwumako ya paw so hwe ngomasua ho nsem so de abetudwa ene wo kire se ebraso kwada ya wo mo chiro bi si nsohwe no akwanya no abeda ho no mo nya sukuu so ahodo awoko wonto aso sukuu mu na anumu no wo kire se obi wo no mo asukuu no wanya bi kra obi won so so abebi onya ye no behu komo ne kwan wa yesi won ko no wo mra te ne wo so kwose no na akoye boda obi won so so a chese bebi ofa ya wanya kra obi so anya bi supu kra na eno na mpadimfo wo mo asiprono de ka ne se National Resolution Center ya se wo pense wo yen satra ye bia wo bia ye omode wo to ya ana akope school ni bi wa wo kokopa wo mo se wo mo efrase na adom kase ko hono mo akohwese de ne mekro your mo share is a day school within the catchment area no more coach you see into some of the changes no and on what they are banner changing the status from day to body because of distance and they will have programs no na change no do a change of school maybe a school now when you're not up a different school share na say baby open space for na because last year no I think auto placement never out na percentage was like 69.5% but this year no is a percentage na shoot because 81.5 50-something percent. I think that this year a lot of issues now. Yeah, addressing a lot of issues now. Sana ye releasing auto placement. Omunka omakoma into omuyem because ye wo homo and yem pese ye be deprive any Ghanaian child say me mani ko school. Obia babede ebe ko school ti say oba enya babia nya abotre bra so for your solution center babia omo de beba ye be hwe na address mu issues. Yeguswa jina BC ya dusiafo a wanya kwanya kwanto aso suku ahodo no emu na akwa sante mantemo ahenkro kumase a abatan ne wo mma bi nyina no wo mo aboso afo hwe ngomasua ho nsem so Dr. Osei Aduchum wo mo abona baso pa ne nyina ye se nei ene obe printi wasi school no a wanya no ne nhyehyɛ ye wasa wo ye na prospectus eno no ye akade ahodo wo se disua ni de kɔ wa bra wo kɔ akosua de wonto aso suku mu aban no atena se ena watchero de ehia sa akwada ne de kɔ na no na abatan bi kire se ye na ye free SHS de ne nso no okwa eniema akyerɛkyerɛfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ bɛmbo wato no ne semfaso bi ye ne so ne bo abatan ka enti se GESfoɔ ahwenya me yanim na wo mo ado pressporters aba abonte kyerɛ se wodwene Ghanafoɔ ko pa ya ma ne bofoɔ ne bi atwetwe nkɔmse fiwe die minister na ya die wabo ye awofo ne pa enkra ne ko ya print ama wo mo anka samre no wo bo se na tank twam ayi matasi twam emu sekan aso ena so dia ye ku omo muton ni nyina omo ani abrese ena afiwe dia omo anya skati ye pa ye bo ma basopo ma ya die afeni ehu free education no education minister timi adwena about afo ho na saa ne ma na afi bia adwura nkra ne we school be kwa mom ye totɔ na bo fo boka tetemile so timi aye ama na ba form ama ese nkra ne school kwa no awofo ahiafo ne odefo nya betimi ma betimi akwa ye de twuma asepa ye da na sepa nya me hira no me ba kwa je ne de ba e listen bebre so ati sister grandma ati say latest phone grandma ento Nema bebrezi aso se kan ma yemfa maskum obiem
Nti aban wa ya ade pa se ne bebre so ate amaye. De wa ye no mo nkoso no mo nya ne sa amaye visa awofo ne ye bredodo. Na nuama na ye to no. Sekan mo ne nuama bebrebe ne teachers fo ne de bi ka ho mo nto de to mo nto we no. No mo afa ho ye yie. Ti minister ne ye sa no me de me bona baso so wa ya ade papa. Afi the minister me bona baso papa. Sanse ne wa ya ma me no. Me particular de wa ye ne de eye mani so. Mesire nyame nhira ne kwantenten de ma no. Afi we di Yegusua ewo masuamu nsemu na we yenkwati fi mantem no emo Northern Regional Director of Education Hadia Katumi na Tongmata no de nsemu tudwa trese enkane pa no na abeti fi mantem ni mo a enwomasua ho nsemu nhyede nyina brane sa na ese dwumadi shronko ya ekoso ye no out project transition ye ekoso savlugu nti obetimi de nsese ne bo ya wo betchire pefe se adusuafo be ye empem nso ne ahasa 7300 wanya sa kwanya ya sese woji adusuamu nimdi entity. Today, GEOP has witnessed that out of the 7,578 enrolled children, 7,364 children have been transitioned into the mainstream school improvement program in the first cohort, representing about 79%. We recognize the success of our collective effort in ensuring inclusive and quality education for all. Onipa baako a ono nso eka dwumadie no ho a oyɛ project coordinator Hagia Nana Fatima enso ne Adom News nsɛntwofo atwetwe nkomo no wode nsɛm sei na tudwa. To show the importance of accelerated learning program and to encourage our youth who are currently here to stay in school. We are really hoping that the total number who have been transitioned will stay in school. Everyone on my my Ghana yamrashe bidwafi. Nende mrashe bidwamu na wada mrashe bidwamachi amehene wada nsema tudwa na ninyi no efa yo my Ghana photo samfo kopie mo mrashe bidwam na odi afia ye besimu yi aho akọ sika de ewomi yankasa no sika de aboye ho bra budget e na afia na afia besimu no so ho akọ sika yo my Ghana behia na de aye entotoye na wade kwato mrashe bidwam no animu sa na wose mrashe bidwam no afa no ninyi na ye speaker edi mo no wo mo tena se ne wo mo twe ho dabra no hwehu ne saje bia no obeji atomu ana na betodwa se ene wo mo age atom wabra Adom kuma no krache mu a onshada ntiase Adom kase no so de wo mu twifa so na so de nyina mo my Ghana ye photo samfo ken oferi ata de nsem etudwa. Speaker put it to vote twice actually, and he declared that he thinks that the ayes have it. So that means the budget, in my view, has been passed. And what Adom kase ne ba no den yo say chi mensa bonsu e chwe say ya chame ne ye no enya dia woni no e ya adwe kura. When we finished, what was to be done was for the speaker to put the question. Now, we raised issues initially about proceeding. And as we heard the deputy majority leader, they said to the speaker that after putting the question and declaring the results, if a member wanted to challenge, he would have them to come with a challenge first. The member just got up and said that on account of order 1132, he's inviting the speaker to do a head count. That was not a challenge. So that was the issue the deputy leader raised. Oni nyina mu no Adom kuma wo mrahye bedwafie ya Kessel atofosen eda no echiremu a budget ne de enya de awaje atomu ne age atomu china. And the MPP is aware that when the speaker makes a pronouncement and a ruling, they can only challenge that through a substantive motion. And on the 98 is clear on the matter. So as we speak, the budget has not been approved. Every one of my concern for emu one of my sika Eda Gold Coast Securities were more than some atuja. One how you na same few no money and na sasika crabia no. Efri toye na efri se gu ye no
wo mo koso a na wo bom pempen ase wonsa ebeka wonka kra na ode akwa akoto sika kra bia hono no nanso obeto dwase onse pakwasi indium ya wona na ye ne dia na wona aban no wo mo twen eho da mra tese wo mo asebo no ejire mu dendende na no no manfo bia no sika da hono no tese okose okwakoji nchire mu akopo sika na wo woti kwaso kwada ne papa kwasi indium enkodi nkomo ene ombuafu pa de koja bon teacher se woni papa kwasi indum ni nkomodie bia wanfo sika ama no wode betu Gold Coast security sinti ebe ya nka wo mo hweji sika no onhwemfo wade ema wo yeba enti asem papa bia asma omo ka kire nra ne se yenkɔhwɛ indum na se onyi na asem mfiri court so onye de yon sa na de sika ma e hona yeti ase enyi se yen yesika abedi wo na se wuntua na yenwu a eja se yen ye Ghana fo no de yesika no ti wo pese yewu na wo fasika no ma babada ha mi nsanka enu amun kan se papa se ye betu me ada okra ye se mfa me hu a transport wa me de be coffee okra me ni bi accommodate Kamidin Krama Baumia say we anya politics but once oya vice president no nim sika ho no bi no nti mi kan kyan say onja the campaign no ye no fast sika no embetua ye Banodani de makuo ya okobo ho adwa yi Charles Nyame enso de tudwa say a finance ministry any security selection commission how many regulators don't kabo mutua ye and samre no na ebase ye ko election moment no omo an fa condition bi anto ho during the election no mutua says can omo fa condition bi anto ho ye nim de entra sam pempenso yi omo de sa condition we ebem ye pese ma amansan nyina ne Ghana any some trofo nyina hu say police for presence here now no is becoming threat to our protests. Empenimfo ya wonum efiri amahodo beye oha ene o my Ghana ha se empenimfo a wo mo edintintima wa be fontintin fidie hu ni mu de no wo makeka wo ho abom djumadie sonko na wo mo adi sanse wo chiemu a afimpiru ne aduonu mienu no abra wo mo esesen yo fan ye toso mienu so obubu afini mu ano ebeto odwase abe fontintin fidie so kronobo ene ene muguase de kan se cyber attacks no beye empim mienu oha ne aduosia 9164 ene siye ti sebe ye obebo manfo ho ban wo mo musikasem o manfo ani monyam afeko manfo adwuma hodo a wo mo ye no obi ntimi mmowura mu nkobu wonkwasea e wa be fontintin afidie kwaso de ntino wo mo ye ho nchekere e de yiri wo mo kotodwam ama bibiri ama hodo. Example of our prioritization of international cooperation, the borderless nature of cyberspace and the increased interdependence on information communications technologies means there's a need for all of us to prioritize cooperation both among the private and public institutions and between countries. Beyond the call for cooperation is a strong need to build the capacity of national and private stakeholders to improve their collective cyber resilience. Abra wadi wonsa share the Accra Call, a 16-point framework to combat cyber threats and krata no aseno. Eno mampani Adom Kwakufuado ni futufuo panyini osafo mafo. Echire ni enti asenhye mu a wo ye ewo enkran hanom no ehun hia ema wo men. Building, contributing to a safer and more resilient digital future for all. I hope that we all support the outcome document as a framework for addressing both national and international cyber capacity building challenges. I look forward to the outcome of the declaration that we merge at the end of this two-day workshop, and I entreat you all to contribute positively to the document to ensure that it contributes positively to global cybersecurity efforts. Every one of my concern for Environmental Protection Agency, Penimfo, what the other shredder at so and you will quote one more yes cement him, so was rather to the be another one or one more Eddie Robber, a far fast meant now, what was all your bag now.
bonso mo de rubber fafa ho na EPA kiremu a saa rubber no polythene no enya de a ebo akora sanse ema cement ne wagum no ese ma na ho oden kora no ekofom enti wasrada ebeya enkobi antwede ho emfiri ho no mo mfa kwan papa so enye cement sanse eno na se kodan sa abrusan bi mu a be ma na ho oden ya enwiri eni ewu paper na krata bag ana omo de cement ne gum omo de gum a yini haw kopem se nkrata no betimi apro na eno nso so atimi adegrade na anu yenkohwe a on do ani a kire sa polypropylene bags yi bi instead of paper no sa bags yi bi no omo kra de ba o mayin na omo de cement agum enya de a ye bepene ye preventive ye prevent sa yen twema oha no manwe na legacy plastics aka ye ho ye nsem a ye hu nia ye hu eno so abeka ho wasan so de ato Ghanafo ene adwumaku ahodo nyina animu se wonom emu aban se be ya gina ya wasie so obeko atia plastic pollution no obetumi aduru hu Ghana Customs Division of Ghana Revenue Authority preventive excise and preventive won be sinkonya nimanimu yae if you say niema ye de kraba no won ana wo hu tumi se o mo hwe se we ya bidura na we meduri ye EPA ye makwan makrata ma niema bi a ye de kraba enunti ma hye mpanifo yi se tentem yara omuma yentintim sa niema no na yensia no kwan Yejina Henry Kwabena Kokofu ne nsemi so na Badwam so kase abreso monopay no memfa ne nyina nsi mesro hweye enam DSTV channel 280 Go TV channel 119 CC Facebook na Adom TV extra ushia mea eya freme anochewa ba ajwa se wa yeda ye ho abade obokrata mpensempensemo online portal no so nsam ebeto so. It's another morning adia sache ena ya wada me ka kire se bosome no so eti sen kura no ase aka ase beso me ne kwasi nsia kura na yegina ha ene ka ase ye beso kwasi enya so aso eti sen kura no a echina de na se bibia bako o nyame ado okay na no pem wa se me hye Ghana mabunu nkran necessary se wa obenya akonya bia so betu kwan kwa abroche bia me patch me fa nya agodie ko Ghana babunu bia benya akonya so betu kwan bia fa nya agodie ko sha se ne busuya panin kasa se busuya sa se kura me nton fa ma ne ko why ton ko ko na me ka en fa nya agodie sa entra kruma mo abre wa mo abokokora wa kwasi na si ya chechire wo man no adwa me utu kwan won se wo man okay yes na se okope ska be sa bebia adwuma na se amasika ba wo man se wo man ba se na bia wa bra bo no nye jijejenti na se wo tena ha bra bo be ye jijejenti so utra kruma na wa adwen so be din hye ne so a wo be call retirement wan hwe a ma be bokoro no wa survive I'm telling you no kura wo me yesam so ye Ghana ba bunu na no pe na wo tie mo hwe me na kwenya baso so tu kwa manone amano se bacho nye baby na so ko hwehwem na ko baby papa ya at least ukudura wo si bi kakra betimi about 5 years ago na mene omo makọ aman bi ti Saudi Arabia Qatar Kuwait ni bi twetwe nkomo and if I tell you the omo kom e wo bi man so lady ba ko se abrosan na wo ye made wo mo na abrosan ni nyina ye glass na waye fie ho ade nyina just wo de atwede ye betwede abrosan na bonten na wo horo dan ne ho nti obedidi agisa na dwube 2 am wo wi a wo da kitchen ya je ne phone na abro ho sem kwa se edu mre bi no efie ho mema nyina from papa ne mama yense obi atimbo wura kitchen ho no obeda enti na kwasi ka ne kuro bia nye be bia ne to kwan ko unya akwanya ko my papa yi bia ene UK ni US ni Germany mono European countries ni bi dia fine hyehyɛ niema ye ne tu kwan papa ne make a chro ne ko bobra papa na no adwo asa me ka chro se mini madam fo bi okɔ se na etetief okɔ ya bosumie no ko US abosumie no na otwemie no nie wotimi abeton sase mie no wonkran adwuma a woyɛ wo ho no ye nwe no wa abrochire na da bia na no me kan me si am wa abrochire am sɔre a ɛna ha kora nya hanya ɔmo de so ɔmo abufu no no pɛ so ɔmo hyɛ yes ɛhonya mo samra ɔmo se honya so akɔduru kura na ɔmo wa onenya krata enka ye problem ɔne krata kora mo wa yɛ adwuma Ghana ni bɛ sa charge wo nso se honya ɛna no bi ka chem se other country ɔmo charge bɛ sɛ
is it UK? I think UK base 200-250 pounds per month, and obeti free sikem. And I think Germany, I think 200 pounds, 200 euros, and obeti free sikem. And now there's one other country, is it Finland or so 300 something, and a free sikem. Ghana ni, and you bring ne yourself. Ghana ni, and to mo one krata, or mo de enso mo tifi. Yes. To ba, na say or the krata na cover. No ye adwuma na wuti na ka. Sani pakro na be saba Ghana be ka to say abrochire. Entiomo. Why? Abrochire de sebi enya de sebi bru. Eti say kura no a. Eti say kura ye chen Ghana. Abrochire die. Eya abrochire papa asem ne ke. Enso e ti kuma e ka abrochire a enye Saudi Arabia. Dabi. Enye China. Enye Qatar. Enye Qatar. Enye Kuwait. Ye mi abrochire e ka ho asem. Yes. Ghana ni ka abrochire ni abrochire e ka ho asem. Si akwanya ba na e Ghana babu na emfa nya agodie. Tena ha mo akokora. Entra mo akokora wa. Okay. Na politicians no mudi ewu ema kom die no wo ma no ma banyini aka kire o ma se wo kwase abra na abo eni na wi o mo sa. Yes. Entra o ma munya kwanya entra o 1 second kura o ma da chinti enu wa kasa so ye die nti so man me catch o say there are 3 reasons in tia ye pesika wo ye Kristo na bebo anya medwuma wo bebo afro the next one say wan kasa so wo be chele. Oh yeah, chill and necessary. Chill. Spend on yourself. O chine fiada say it's a holiday sir. Yes. Boys be pie. Oh yes, necessary. Yes. I guess you be the boys bottom. Yes, you be the bottom. Yes. Na guess akwa savings on Monday. Oh yeah. So, Monday man e bank do. Friday me man e withdraw scandal more. Na Monday ya akwa deposit am. Enye na e ba ba san. Oh yes, and they say fiada. So the boys but akoso aye withdraw on Fridays. Yes, na ye so be koso a dey akotum on Monday. Ajua. Yanko. Your online portal on adom.online.com and 3 MPs were absent during 2024 budget approval, but majority NECA say on Senra approval. No, was it? Be very Makajo say MPs no more on the way business, on the way of my answer. And a majority jina minority jina no agenda oh the MPs defeats about my dream musuama and the majority of my boycott almost minority see a boycott na as a finance minister say as a finance minister prepare mo ya to no omo we omo GFN say near the assemblies in MPC common fund omo prepare mo common fund at all so mo common fund no mo yes an NPP MPs ni mu bi oh okay yes NPP MPs ni mu bi. Because don't forget some more election in January. Yes. Ochina kura so mu to be chineti. Ochina dey say more parliament. Yes. But me come more parliament. Okay. Or more election in January. Okay. It almost so pomo common fan. To mo ni minority na ahye ho. So me say na dragia finance minister ni any other option say obe release dia mo. Eti omo nim no mo ye. Eti maka common fan na aka mo no. Yes, omo nim no mo ye. Ma mo fi omo. Why? Mo MPs ma mo fi omo. They know what they are doing. Na say nyese omo dwena omo constituency ho. Sika. Oh, okay. Especially MPs sika no mpede akwa election. Sika no mope. Nye bibia. Da bio ya ye tie chie ndim se omo ka bia mai say wo say. Omo ka hwe mai adwo jai. Omo ka hwe mai. Me se omo ka hwe mai. NDC MPP MPs no mo wonum no. Me se omo nim. Parliamentarians no. Omo hia. And they know what they are doing. Okay. The agenda. Adwo omo nim. Etim so aye ne say no. Uzu esi yaje atum. We esi anye afi finance minister na mfifi hu ni onye. Yes, what sort of majority is about what tell the boys na abre. Nti yen sort. And now say say na sie na release ba ko mo. And you boom best 4 months. Oh, okay. Okay. Ni pia de amomo. Sa no mo say MPP na come fan na wo say kam die. Edi kwa say kem batakem. Edi kwa say kem batakem. So to be a good politician, you need to use whatever tool you have at your disposal to get there. No me na no na mo say de yo mo ho no. Enya say BBS parliament why? E wa kuma omo konsomaye omo kumaye en mani matim da say MP ko ama oboa nti common fund no ho tactics common fund on be campaign e ho tactics o me NDC for na akwa apam e no mu nyina age atom sese ne be ye no tie dragi na the same thing to E11 e kwa fa so age E11 tum Ghana ni bi up to now tiase the beginning ni efu so omo ko ama ye yo tiase nso da me so omo boa e business no mo ye MPs no more parliament business and me ejiwe no o ma so chemesa wo so ni ato force ndim o mo hia okay o ma di nkomo tomato mo ase okay the next one is say ye be convey dia ma krefrata say ka kire wo so say ka kire say boys no one so to mo a e kwa fast ma o na esi okay na ka ede na ka se bi wo so wo numbers
The majority say, Omo MPs 3 number. Yes. And a majority crona say, Omo will say any penum and all minority or Muamba. It's a one can numbers also. Still, majority is leading. The majority is steady workout. Because I'm American news may say minority mom usually almost steady workout. But this time majority almost sorry appeared. Can refer to a paper to and no free parliament na. And by an year no pay office around 12:40 or 12:45. Yes. Nti why ho adwuma to. Nti yan refree do ada no. Refree do ada beba news say common budget. You be pass budget na. And you want it. Common fund payment want it. Okay. You want it. But amade ayete. Okay. You be pass budget na. Yante won we. Na say when you no akwa press conference we can see budget approved. On what kind? Nti also akwa adwuma no. Onko issue. On issue state by issue. Nti nti when you kasa approved ni de. And na say adwuma no be koso kama. Why? Okay. And welcome to BBNC Parliament. Why? That one. Alert Parliament. What's the alert? Online fraud. Wow. And you do online said ye wo mu afa ba fontinten fidie kwan so bu o manfo fa so. Na twere ni nyina ho nsem wagu. Said ye o mu ka no. Obenu ni wasoma ma wanhwe ya. Beta musika nyina de ama na wonim se wo bu afa so. Etimi sure kenka bi. New Patriotic Party and MPP Amayoko ni Senso Boachi reacts to $20,000 bribery allegation. Ntidi nyina so mu nsem ewa ha. Na ye nua baya we mpesi mewuram. Why NSSI checks case was thrown out of court. And Rana said the why bobo or the council or the council 10,000. At 10,000 and they also tia and the council 10,000. And the 2024 budget approved. Finance Minister Samuel Kanye. Ghanaian Times the Wakata as the drama in Parliament. Majority walks out ahead of budget approval. Accuses Speaker of playing to minority gallery. VIP plants tree to mark Accra 2023 100-day countdown. La General Hospital will be completed on schedule, Finance Minister assures. Some court decisions against OSP regressive, dismissive, Kisi Ejabin, and Suna Ekane say OSP then the Eddie Kankada. The Eddie can say Yenyai. Why? Yes, we are not ready to fight corruption. There's a good for the buy, send a be a back Ghana for who say, oh, I say, ye near brace of what on Yenyai is Kassay, another Kassay about, except the fight against Galamsey. Yes, it's Kassay about, yes, and for so be a free sum, Munyai. Into office of the special prosecutor, and she is Kassay. Oh, it's Kassay. Send on back you quay. Odo say so beke kai kwa na wo say me yehu say yesika say papa kra na we so ba kisi so kra bi ogina no ne na ba akusi ni fie e na ba akusu si any office or special prosecutor abontin na so na bia bibi mpo na ekura ni mu obekwa etim ka yenyai corruption no yesu ni ye ban obi a ekro o ma mu nyina sa na etie ye nyina obi ekro from head to toe. Akonya nemba na ntimi nwi akese ntia ntia fi so wo ye kronkron. Yes. Ye nyina. Obia ni wana katu ya na hwe no. Ye nyai. Okay. Sasa ye ma na kwa ye se na ye. Ana yeso okun ye nyina na mo kekere Ghana na foforo. Ye su ne ban sa na tie. We are corrupt as people. As human beings. Send ye tie sa. We ye jeans no. We are corrupt. We are corrupt. We are gene nim. We are corrupt. Efra moja no ye no hwe nyi. Yes. Sa na tie. Efra moja. Daily Guide Abakata and so the Baumia launches 2023 African Games countdown. OSP cries over judicial losses. Rebecca graduates 70 women in skills training. NDC support vandalized party headquarters. Majority walks out on speaker over 2024 budget. Daily Guide and anyway bye. ABC News. OSP accused judges of bias against him. Onya TV FM inciting military mutiny and ethnic division. NMC declares wants NCA action. Asenso Boache rubbishes $20,000 bribery allegation against him. Ghana GS out for 13th African Games. A grand 100-day countdown begins. ABC News. Daily Graphic. Majority stages walk out in Parliament over budget debate. State agencies save $30 million from Ghana card merger. Special supplement on Farmers Day, okay. OSP Bear State
Pro-state land sales, payrolls, and consideration. Daily graphic, and the mode power. Business Finder and Sunye. IPP's on life support over $2.3 billion debt, threatening potential power supply crisis. U.S. to support development of Ghana's digital economy. Confucian rocks 2024 budget approval. Business Finder and Sunye. And Najwa. Yeah, call him. Na, Kwesi. Yes. One parliamentary. Okay. People parliamentary. Your friend Isaac. Your walk Medina, Libya Cortes. Okay. What can tea and then the number betuja? A necessary. Na a man for as a friend. A necessary. Sena nin sem phone. And you are mechto. How much or dear? Wow. And yemio. Some maybe the Obeka a beer when himself was baby TV. No, but en crofua a coho. Yakopam near ma, nebo from. I don't remember the number but to you. But because near my own said, the Americans Unya will be now we Juma be say. Nasa Nipano support a ya name would Jumana away and a yamre. Nina Kejumana home. Because any yes be a cow you would take a cat. Mukramudi and put the man put the say and said and ye said because a tremendous it's lay in the book 100 cities and near the end of day no. Baby will quite tremendous or quite 20. We you tima kwa 20 40 na ye mai wegi ni buo nyekuma nti wonyi obi na se wo support wo de ne ma ne akade bi se ba oh ye beje ne sonko so kwa na ye nyi bo number ne hia ye friend level up the tailor ne shop ne din ne number ne 0542 413 296 0542 413 296 friend level up the tailor ye friend Isaac friend catching sa questions and number the mouth say on matter be ma ukunu. Thank you. Man pammo. Mum pamma me man no. And then ye tubo futu papa. Bibiye and then futu papa ne de mamo. Mum pamon tade nshemu kunu no. We na ire ne kwa hwe ba you. Musumu amafe na mo date no. Mum pam be surprise me man. Send be obey an tentem. Yes. Obey an tentem. Something must push a man. Osmosis in how nyina free. The support. Yeah, thank you. And I mean so GTP ne shebe. Okay, a nice one. GTP yes. We corset dress. Ya let's see actually come. Yes. Nice. Bronya ebe krofo be pam bronya ntale. And I feel cry. Me boy the. Anya me boy no. Ewa be company Obianti. Adom's Fashionary. Owo Kumase macro, Mazi macro. Abusuakuwa junction ne so hwa. Abrosane wo nifa so no. Eho no no wo. Number ni here 055 00 74 450. 055 00 74 450. Wedding gown opam. Kenta ye beading wom. Adom's Fashionary beto ne boas no apam amaw. Iti Mr. Obronyen kopam watade wo ho. Abusua ye kɔ no kai se na ye wada. Agokansie beba. Na Africa ho sepa ba sa sem yi bedika. Ejina mu denden ye besa for room. Na ye bekɔ kwawu nso. Ayi kase ye a ekoso no. Ni nyina ho nhyehyɛ ye abusua ye de beso mo bedwam so ni ye basisia. Right, fantastic morning. Busia, I'm watching. Yes, I'm Wakwaba at the Badwam TV. So I can see my national cerebral. I'll be dream so. Kijuana Cassani, Erica, see you wedding. Something on a torso. There's a fatal out in Poborona. Yeah, dear bro. Yes, get to see a Rebiana. Yeah, Kingdom Heba. One more, the crib on a pair in some dear bro. So see there. My pomo didn't hear on Yaja cry. Since it's Kenny Hot. So I take a crab video to draw. I bet home by the finger one. Yeah, white. You wide. Nyeja sanse yare ne boa sika be wasted on card to papa no ya enke boa ti na bibia make kan formal say the Kingdom Garlic bitters and the Kingdom Garlic capsules abibia ma onsa enke bi sanse eno na boost immune system no e ma yare bia ma rough e woni padu anymore. And of course the ginseng power capsules na e ma wagina se be memo. Yes, and China sound okopie mo sound department osmosis e ware na sada ware no 6 months to time no start table budget and power capsules.
cause waboka otoka enti situation so say e ma wagina na so be ma simple wa code no that's all see I'm okay one opinion then some idea tremendous capsules man dia boy white e dia fee mamu then of course gamepackgames.com ko play store na download the app and say ko gamepackgames.com our browser and so na sim na disca go bottom de bia no free draws na baso benya akonya e dia disca pick 4 and then of course pick 1 we ma kwere sia konkon ye de some idea bro we can see so na no pay kijoran kasa ni Eric see do body be sha say e dia fee the UEFA Champions League and Real Madrid were qualified at Barcelona to meet Jan Naso Napoli Napoli need that cray Ancelotti year records Jude Bellingham year records and in every Champions League game Jude Ashego and Tensi but why Jude Bellingham said so goes to the corner ni man there Manchester United amajumana din amopo 3-3 against Galatasaray amamo qualification against Nyankopon bam enra okopie mo Galatasaray kro mo ubremu ya tro welcome to hell kese ho na ebonsam gem ampampa so United do be no mo elidi 3-1 tete wo ama Galatasaray for no ebetete e kare yemo wura that particular game and so Manchester United na kwatwe draw hell Galatasaray home no na qualification United bit ma qualifier this in the last game of Bayern Munich na hope say Copenhagen and Galatasaray be draw what now ma ho Chelsea Manchester United boy Arsenal ebogumu ni tipa Arsenal to me jana so boinsia edigumu against Lens and not to say yes Arsenal likes of Kai Havertz Martinelli Gabriel Jesus Saka well big the guys na yeah jumanu ni tipa ma Arsenal for a qualification to the next stage yes secured at the top spot no aboso aka last round of games near the Champions League na bana but teams are qualified for the next round in aka for babeka round of 69 set yenhwe sane teams are qualified for the next round race here okopimwa is Arsenal and of course FC Barcelona and yefenimo Real Madrid are qualified, Dortmund are qualified, Atletico Madrid are qualified, Sociedad are qualified, Lazio, Inter Milan, PSV, Man City, Bayern Munich, and Leipzig. I mean, I qualify for the next round of the competition. And last round of games, Baswa. Then, Omo Makawa Bekao, where 4 Biabekana, Kwamiaso, next round, nice set. Near Borre Mahe, Senebesi, Akko, and so on. Where the Champions League, one Samareba, and the Europa League, and a National Conference League, the Pim Biano, and one Sam Bebro, whom said Liverpool, Jinakono, Liverpool, Yen Debrini, normal circumstance, Champions League, when could you know but. The aya na ye we ase yes awa mo obra ye ha na be namti de yakoso enso ho no mo en no na yefio ina yankohwe de yakoso ofie hyeneso aye Kingdom Jensen Power Capsules me maduro na Kingdom Garlic Bitters and Capsules and so boost immune system no man me man no mo mo agina na so be memu e mo agina na so be mu na wasoro wakako nyuma so hyeneso sa FM now if you encopy on the MTN FA Cup run of 64 ra eba so de bebrina ni wo mu yi no de akra so folk de pem so pobi man ba na we na on nania about 0-0 until on penalties nania I win 4-3 I qualify for the next round of the competition penalty be a course so na no dey and Richard attack penalty or to mass so many can say ball ni hu o han me no tie shot of foul ni so afachi akotomure mu ye hu ball no hey penalty be ni Area Pretoria can see Kenya the Bebro. Compared to the another too much. She has spoken to me and qualify for the next round up. But for I qualify about Sunyane Oxford by 3-0. Adriana Brecum Chelsea up 1-2-1. Adriana for the film Wow Power about Hela Stars by a goal to 0. Parker qualify about Biase by a goal to 0. Lamina Sharks ball Young Red Bulls by 3-0. And Okopimo Makachi Stars out of Lions Diano. Epacho yenwi sa game ni bekom Accra Athletics and so any aflow Agbogba ebo mo 2-0 Semper we need 2-0 over Tram Divisa Legon Cities about Accra Lions by 3-0 Hohoi we need 1-0 over Home Stars we need the MTN FA Cup run of 64 games and ra eba so sheneso so already Matema Kumasa Sanekoro qualify over nations to qualification e korokonyane de ekoro minister house folk for and the akwasi form no ra channel so gamepackgames.com gamepack for can ho an any some idea bro ba nya ska bi de gubotomo they say I easy I simple gamepack for no easy pick one a number ba kwa gidi se bit ma ball transit number we be calculation na cost for gusto ne diska gubotom and of course we go PM pick four numbers umpewe what do you like
Come up, and channel so 1 to 39. No, so maybe enough for any so to wait my disc go to my now gameparkgames.com now. If you wanna and some for no so the Ministry of Youth and Sports and the local organizing committee, the 13th Africa Games there, Accra 2023, launch the countdown to the Africa Games. And you say games no emma so but omade incredible to you say enye no kre so ma postpone games no nti say ya postpone the next year match and the match the one and games no ebe baso Vice President of the Republic of Ghana His Excellency Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia ekopie mu odumade na se de nsem kakra to dwa ya declare say ya launch operation 100 days and kwambia so ye kɔ ni ma say betumi ahosi bibia na tumi akɔ enka yemungura mu e wasansem ne mu. Indeed, our government sees the development, promotion, and organization of sports, especially the African Games, as an investment for the future. The construction of modern sports facilities for the African Games is therefore a deliberate effort towards providing additional infrastructure to propel sports for development. The construction of these magnificent multi-purpose facilities at Badwam and University of Ghana for the African Games clearly demonstrate our government's commitment to the development of much-needed sports infrastructure in Ghana. Right. Beautiful. The Vice President is somebody to draw was but the Yanko the Minister of Youth and Sports, also in some kakra at the Ura Mustafa Yusuf, preparation at the host the African Games. We are fully prepared to host the entire African continent here in March 2024. As we know, we have visited the Aquatic Center, which is the biggest in Africa, the 10-lane warm-up pool, 10-lane competition pool, which is going to be certified by the World Aquatic Body. We are also developing a multi-purpose hall that will take we use for basketball, handball, and other indoor games, which is 1,000-seater with VVIP. We are also developing 5 tennis courts, one of them covered with 1,000-seater with VVIP. We are developing a multi-purpose hall dome, and you saw it, it's completed. We are also developing University of Ghana Stadium, 12,000-seater. The running tracks that we are doing, the running tracks are going to be certified by the World Athletic Association. We are also doing a warm-up tracks, and you saw it. The Vice President visited there, which is just 5 minutes away from the main competition pool, and this is going to be certified as well. So, and aside that, even at Badwam, we have another athletic track which is going to be used for training. So, in terms of facilities and our preparation, we are ready. Honorable Sports Minister, naturally, say, are you ready? Yeah, you ready? Papa. Just we do match there now. So then, next okay, can some not there. Niema ready there. I don't know. A bad pa. We just hope say no me make us we niema ni bi. Yo, see be say that one. But ochana adaje ni posokra I will chrome her. Yes, Robert Smith Law Group any asampef makan tuma asie ni twe aye de afi capacity building no ade brewo na nyasam keto akra na yenyina ye share Movenpick Ambassador Hotel asampefm na yajagire ni ase ne club mpani for twetwura ombabe kasa e wodwumade na se na ora ne din ede Kwame Apia Odro square ona sam kakra to dwafa the expect wa fi seminar ne Law for Society series no ejumade bia Robert Smith Law Group edeba every year bia the end say you share part of law you just say ehia enchechemu na ya the stakeholders about together a part of a capacity building program be a part of your corporate and social responsibilities yeah deba first edition no yeah on labor second one no yeah the creative arts for on about together church on same copyright ne nyama nkete bi. Now this year, no, the third edition, team near the law and business of football. Okay. In Pimpino, no, nyama bebre cause Ghana hanoma, umiya player bi amateur player. But say agent we are fan or the nakwa kusia who nim the guide the football on ankasa. And one say okosa everyone so
footballers ni bi wo no ma omukọ retirement ma obo say hwe ni ni botom na anu ye em say lady ba ko a ye say oni sika crowd be rent ani ade nti ye dwen san ne ma we na ho ne ye si no as I say ye de bibi sa bra ne be cheche nkrofom na nkrofo ti ase Law for Society series no a jumadie bi a Robert Smith Law Group edeba every year bia the end say in Asia, and of course, your question on Melvin Pick, Ambassador of the Lasempa Sports, Nigeria, and Asia, and Yasam Ketwakra, Shannon Somame say a kingdom, one more at a kingdom home estate, so swaba, about say a quality and a au pair, now a sound kingdom home estate for 80 and so be a funny fee, a dynasty home security, doors. Be a funny dynasty on a kingdom home estate for ND and so dine our part a kingdom home estate. And as only on the answer was on Pacho, Sabre Mekan for the amount, say, only on BD answer also, and 10 parcel from 053 614 9961 and at 0303 939 987. Kingdom Home Estate. Papa, me Pacho. And yet, I will turn your problem watch it. I have tried and tested. And see, I'm doing my Badwam Adom TV. Yes, so you're about Mondero. At the actual Economic Center, okay, she drag lane, Omundo Nina, Obenya Bio Horomo, say, the Jensen Park capsules, and I send Procano, Gallic Beaters, and Gallic capsules, Nina, Obenya Bi, Ato, na Apomodina, CPSita, tremendous capsules, and man, the Acanadize is not bad order, ever quite a pacho, a tremendous capsules, and I can be asono, as our mounts, I can wear bar, Nasa Oshami, Vegina Son and pay, you know. And in several ideas, Sergio Manucho, Bernard Paddy, Boucher, Emmanuel Confidence, my producers, and I pay, Kaisa, what they Nankasa beka kejwana ho Erika Sidi ubodi ni kwa swa hebedwem Enen so memo akwaba meda wasepa no umre no wadaje a wo de Adom TV bedwam ni tichu ni health tips ni nyina ye kwan ye fa so aboye ho ba free eja ehyehye ho a na wotwe mu nkomo ti mene fire safety fire officer regional DO1 Evans Oseusu ugusu din komotie ni yepa medase enen so emu akwaba eno de yanwehwe mehu ya ne semre na so tie ne wadoroma yanto aso na yanhwe sede egya no ankasa eba se bia wo fafie no ni ade a medase afia yedi bronyan na ubehunu se obi wo ho a obenu anuane bebre yedi kan aka se yemfra magya to ano ankese se si yemuka na bonten nanso yede yabesi muka no emu enti ya chimfuruma no nanso etore bi wo akwan ya fa so ya chimfuruma no a ya pa matches no esase ya hwe okay ebi wo ya chimfuruma no wotoa no ho no ye duru report no nso a esase no nso ya chimfuruma no esase ye pa matches no de di kan ema ye hunu matches no egya no ansana ya chim report no efuruma no sene ye be ya jaframa no efi mo ba no eni gya ne be hia pepepe na aso amayen kama nemom se wanya ne sa na bia wo chim furuma no na wo pa matches no na se matches no ampa ebe sha se epia e de ha obeba enti mom ye nhye no nso afei wo pa matches ni wi a matches no ebi wa pa wie no egya ne da so wa no obehunu se ye woso no ne ya to atwene ye mu ka so wo baabi bronya yi be ye jai sa ayo ne ye be ne se ye be pe ayowa babi na wo di nsu agum enti wo pa matches ni wie na se wunya wugya no a na wo de ato ayowa ba no nsuo no wo mu no na eno nso ahwe amayen kama onu aduane ni wie a eno nso sawachi kotoa no na dum toa no furuma no ne edikan na ma egya no a ebo report ana muchi ano so no man no enum ansa na wachim ni furuma no nso adum no na kire se jaframa ni bi anka droben ni bi mu a so bi ba ebe chinchimu a
ebe pie free drobem na age wo mu ka se ho okay nti sese no de ye de na siso ye num no ene e free na akuri ba isi abontin wo so odum no so odum no e fi se abri bia drobem no sa na jaframa ni bi wo obi ba na obedane dane eyi buchia no efruma ne pe a de asem ebebrew na nse ade no de bia wutu na ense no afia ense no ese no anu atofoforo kama afei mukase ho no aye wo ho ukro port no nso se wo so ukro port no a mesre eye ama entwe ne ho emfiri jaframa to ane ho sani ebe ya ohyewo efiri mu no enkoka jaframa eto ano wanu aduane awie report no pejafa kwa bonti na ko dumuja no udumuja ni wie a na se jebidie no wo wie a fa won sasesa ne nti asesa wo de won sasesa ne se wan fa won sasesa na de asese wura bisa e bia na ohyewo kakra wom na sa ahye wasan sesa e de abesi mukase ho a e de oha obeba wo de won sasa na ohyewo ni bi wo mu a na wasan di nsuo ni bi aguso na esi ho a amayen na edum no kama afi ntumago no a wo de tua aduane no eto da bi ho a ntumago no nso eya na obehunu se asoje kakram ye moamo ano ane ato atwe ne baabi enne repreko pe no a ebia wani age a wudi aduane no saa mra no na besom enti ntumago no wo de ato aduane na wie no bodado abi wo mu ka se ho na wo de ntumago na senso eba saa na se eja ni bia so baabi a wo de sen ho pe ubehunu na chese wadum eja no na komodie ye nwie dede enti wa wanhwe no wo de hwe enkwahia ko back ne ko hwe ene yemfa nsi ha na otena nyame ya adom ayato aso enti yeda se eye health tips ena wo hwe Adom TV Badwam medidi afia amankwa tamaklo ma yenko adepache ne nkwa hoden wo ho a yebeto aso Ghana fue waba oye ohin kokroko kakraka kuntun kunun kanan enyua pochi and a was mommy na hype man there mamba bohona menzie da indano obiara oye obibiara a owo krom ha no onyimde onfi krom ha no ombobo ne nyama no onkeka no ho onye ahoboaboa da oye indadue onya zada minyimpan obada ikroyimu awu biara inyimde infiri krom ha no bomozan paaka wonyama na fi krom ha kɔ na yenkɔ kano na wonum nso a wo fi krom ha na wetu bata akatena baby foforo no nso no oya kin Herald na kuntun kunu kanan sagregu enya apoche ose won bere fie ma won kan hon ono ya amenzia ozikan na amenzia krusa osemen kenchen hwanyi de onyaza obatena ho na wa yen hwahan
ama waba wajinkwa biara ama waba wajinkwa biara ba ajinkwa osanda King Herald no ono ya ajinkwa no ono na waba do ba jihe no nkwa na awu eye hwana a ese elebo wajinkwa ihe na yebo kunkum hwan yerebo kunkum mo from ni nyinala yerebo kum hwan nyinala inti no wonya hoboaboa na womre fie me yankunkum hon osanda onyaza yerebet na krom ha ahwe ma ohwan wabo wo frama ma webezaze hey ohene oya nana kunu kanam sagraga eni apoche Herald olichirema mombo hana menzie de awubiara inyim bebia wokwa wajenkwa no bomozana tutana man tetiem ana brahim fie ha na babo amenzie na ya hwaza ya nyobaye chirahem na itum na eyazo atidama oyaza King Herald obobo wa abado King Herald obobo wa abado woma yensa okakra Intino ma mimi sade umpono de litemi ijizi that King Herald obotum na wa stop Jesus ana obotum na wa stop daje nkwana wo no obobado ana umpono na betirimu Paul no wo okodo obi ala nkwanu krom na wonka na no na wa plans from me na yentwetwe nkomo and pay miribiso de eye sure ejutum danka King Herald obotum na wa stop ajinkwa na wona na from Cisia 0302 211 701 234 atasa ntino 1 to 4 from King Herald obotum ama Jesus show da wana ye kwekehwe over the National Theatre now so da ma menzi agboro onye nduho inti no matwa ne kakra na ma atwa no ma from na anepay ye bisa King Herald obotum wa ma Jesus show down ana yanhwe mo bekekesi na so no sisi araze yensana yenji enwa kakra from 0302 211 701 1 to 4 mama kanata sa from King Herald botumwa Jesus show down anapaya from anapaya yanchocho nkomo osimosis cause na ready yembi someone dem pono ehwe King Herald o Jesus show down kan ready yae kayewo now so no enda no migina hade that King Herald na hype man and to no matter what I'm with the Herald team and yebamo hon showdown on the 16th of December over National Theatre ho yantsna hon hwe yanyanhwa han ma bofra baka baby o mama ka don no ya agenkwa no o capacity a wada genkwa ono onyimo osmo wa genkwa King Herald be yo hena nyande free na no time so many years ago experience wise King Herald o experience no ono na wa hwenkofo no hondo wa bo hwan za wo bezi be mo wo bada oye kuro no ekwana wo hia
bibia Herald waye na abofa kakraba epede cheda wo na ya agye nkwa no yenhwe mane nsei obo resign yebo kumono obi jina phone no do ana mama from first caller. Hello. Hey. Hello. Yeah. Hello. Mopocho hello. Mete one car. Who's in the baby from me free? Hello. Mete one car. Who's in the baby from me free? That's me Ellen. Mukasesi Kofodia. Hey, Helen. Kofodia bako. Kacha. Oh, ya King Herald is that? International agent kwano ya mama kwano wa wona ze. Yaba wa agent kwan. Mente hu wa TV no do, ma yan twetwe nkomo wa hayala. Jina phone no do, mente TV no. Jina phone no do. Na yeze bufu bai. Anya sa wa sumpo ya ba cut off, show down. Simple, straight. You type. Watum waso from 03 02 211 701 24 from no Sunday yenyu abre ye be your showdown ye ba mo honu showdown Joseph no onye mere na why ye hona adwende wo be twintwan hena kwemu no ye magaba no gaba wire and I had no baga wire. Ninala obom Yamakwan, Ebama want to show down. One of the if you don't hello? Show down. Yes, show down. One again. Franska. Who's in the baby? I'm from me free. Half a cent. Half a cent. Hey, not who's in the air? Half a cent. Francesca. Into no na echema join the showdown team na listen there you set over here hello showdown. Hey sister, be careful oh. Be careful for what you wish for. Listen there catch a hello there you set over the showdown. Ye bebe bocho wutil on baby mfa kra ye bebe bocho wutil nchachire be mewo that's it. Yeah, Baba can Herald Baba but wutil. I am me chan ombra. Yeah, Baba. Yeah, ready. Yeah, Baba female free no and a pay me nyon ko no ma. What I would say S there. I will say you be ma. She am sensitive. She am sensitive for national theater. I can put a show down. Mrs. She am sensitive. Na me show down papa. Match low showdown or no? Let's showdown at the bar. On Yedba. On see. Showdown. On see. Hello. Then showdown. Oh, the Mammy or challenge a bodo. Ayo. Or challenge a bodo. Message there. Hello. Then showdown. Baby fa. King Herald. Or Bob Wanoho. Or Bob Wanoho. One final showdown on the 16th. Mamu for Kojo Bako from me free hand. Me from fi Korongo Dumasi. I said what King Herald team and I was Jesus team. No was Jesus team. Oh. Yes. It be Shiam on the 16th. This year was sitting on national theater. Yes, the Mamo showdown. Showdown, kura. I'm in a Mamo showdown. Me say King Herald Jesus be showdown, kura. And then no kwat nyane ye Mamo showdown. On the 16th. Shiam, one may able to show one it's in a one or so. Yeah, this year, pa. Yeah, no, we able to show one it's in and a one or so. Na chade. Na man for no. King Herald, the man for no. Why when you Jesus I official hype man for King Herald kuntun kunu kanan sagrugu eni apoche
I mean, I'm like a son. Oh, yam pen, yam bats na hot. Marble fraka crab biara. Hey, just say Afra, just say Joshua, or but support it. Just say good morning here for the family free. Just say Mamma to one caca so for no. What's it? Good morning, the family free hen. Quadaso. Not Quadaso Mokoa. Moko. Yeah, King Herald Rusha 1 year. King Herald, no Rusha 1 year. I want Jesus team, and I want King Herald team. No Jesus team. 15 for Ebama showdown. 15 for showdown. See her. One national Jesus Ebama showdown. You see am no. Che. Na wonder one kwanan. Ken Herald. No ya kwanan. Enyama na wodzin. Aduaba na wodzin Ken Herald na hye mugu so. Ama why ye imenya bilizi. Na mama last call a chance because all you why there everybody's against us. Ken Herald. Asa dem ma ohuma no so. Ken Herald ma ohuma no so. Ma ohunum so. O Sunday. Who's spokesperson? Mu ko gbomo no. Zolo kwadono. Onye kwaye my head. And as the official spokesman, because I'm supporter of you, full supporter of King Herald. And on the 16th of one National Theatre, 5 p.m. Yeboy abonatwo, but na say 7 p.m. the final showdown. Bokodo, Sisi Araze, Maman Crow. Nemom Shiam. Oh, National Theatre on the 16th. As official spokesman, me a Macron one. Now some more kono asana mo gongo. Official spokesperson and hype man, I sign out. Ebusia Brason say yatenasi yeba na yabedi enkomo na mamenkai was say St Andrews SHS ekrayemu abrane mesro nkwada no BC so hwedo matro results naba computer placement wenya bi kura no mesro fa obako school papa St Andrews SHS ebie na promato hama omo wo campuses bebre ebi wa senfosu ebi woni wadubi asenkra ha se bi wa ha dunkwa ono fi bi wa ha mankasim shama ene sefi asanyen so nyina ebi ewo honom na mamenkai wo se SHS courses nyina no wo mo era ne bi 0244 696911 and 020 7891004 na St Andrews Mpenifo ebejo so mamenkodi enkomomra tew na yenhwe sa abra pomode hu nkomo na yedie enro no papa ne de he na efa hen so na wobenya bi ato enti mene opanyini ba koya wo free Ghana Help Therapeutics aba na etwetwe enkomo opanyi kuma ma chena so yeda foforo yehia ya yenua o mpombo ko de nyame adom bibia boko yeda nyankopon ase munura mo ye ne bi ni de he yenre ne bi ni Ghana bam and solid and yes answer prostajoy yes, okay and here for junsomu how any junsomu yare ye kazo bi enya prostate enlargement and okay. Prostatitis and here prostate infection and yes answer prostate CA and here prostate cancer e mu bia no pe e dre betimi aboa prostate na nkwa de prostajoy teno nso ye dru and yes answer ba ko bi e dance so e de man be my friend Ghana man capsules Ghana man capsules and o person ye be ma and the dru betimi account for them my Ghana man capsules we no enye aphrodisiac yam formulating is as an aphrodisiac because he need aphrodisiac etimi eye we no ye no as blood circulation enhancer ade eboama moja etimi edie and that is the secret behind life so moja to media for san enkwade a nipa uni problem enti say enya aphrodisiac say wanya oba afi na be fe na akonoma wontina twetwe sisi ani all of a sudden oba o pese o gina so be 2 hours 3 hours mpo film David we entesa we eyeduma steadily enhance blood circulation a boost to bema with testosterone now we go into the science of testosterone we beti ase yenti aye na sa because virtually na ma bema
eye bema nti no ekwan ya fa so the formulate Ghana man capsules nti obi nso ono sa eduro ni bia nso honestly the omo the credit na my say eduro ni edura it is unique nkokrafo nyina di ho adanse brand di ho adanse nti no eno nso ye product ye sound so wo crept to 400 eno ni malaria eduro eno nso ye capsule ye malaria do but we no ye topa ye capsules and aboa se ne be ya eduro no betimi ano because normally malaria eduro no on my na entire thing because enyo malaria eduro be enyo I don't know the reason why but almost all of them equita that bitter taste into sometimes no the danger they say I'm for to me shares here but and they are unable to finish the course and I know so no idea enyo on say malaria they say who treat now when treating we are e bet me was so high holding but parasites na kakra na be kan say gas a sign seriously in fact effects that the brown are too devastating until I hear we know as capsule so they be a case no 3 days but modern say within the 3 days no bet me no see a friend say no crypto 400 into malaria drew malaria but I topaye no say ebi mbada very first time Ghana here na ye ababontin into no say a product na niasese a ye de airba no save 500 and then for some time now you promote here when a immune booster no when a immune booster a immune booster a antioxidant a for general well-being na senior da meta eka the immune system no na ye nipa no ye bimbo ene akode a nyame ede amani pedua no nti say immune system say gina na so na say e boadwuma e ma yetimi enya apomodin abribia ye nhyeda enda endwen say yare bi ebe haye the funny thing about yare is most of yare would etaba ni pedani especially infections no answer na yare na ebe trinity epi no there was someone say edikan e run pedano for some time your friend be incubation period yare na edikan run pedano ma etena ho for some time na osiesie no ho eto ne bo ase epe gina bia papa bi egina answer na wa trinity epi na say odi ne hu sia kopem so hu say conditions no are favorable so no yare ne betimi atwinity pia na wa trinity e dey pie nientia most of the time ye nta enhye no so ne say but adekode e woni peduane ma e wo so hye no so no hu say yare bi aboera ne peduane mi ntia wo say prekona mi yifrim no e the immune system now if the immune system is not working yare ne betimi aboera ne peduane mo obetimi atena ho obetimi awo bebre aka ho na afio ma invade the system no but the immune system ne e bojuma ade ne borem mu na no obe clear e dey free up enu ntina yama yeni akọ the immune system no because ye mpese ye betwen ama yare no abetena na so na assign yema ansemi aka say ye pesika akotu asana say ye piano eduro si ye timi boost the immune system dia ade ne gbore mu ano e betimi identify because system na wa hoden dada wa se ne senga dada good ye mfa ne say wo workers a oni o me ejuma oni mo bia if a new person comes you can clearly identify say nipa way or any people for minimum no sana immune system no etie na ejuma was why the oye no but say immune system no onya enuane nuro wonya enuane e betimi abo na manetimi gina na so aye ejuma nyama bia boro ani peduo no ma no so aye din nti betimi aye din ama yare atimi invade body no from head to toe and our body no so no immune system no is there to protect every organ honama kwa ni nyina no immune system no the jumedie so beba mu nyina ho ban nti wa adwene wa koma wa hawa sebi wo brabo wo sabo everything about you the immune system has been there to protect it nti network of the immune system no nti na etwa ehu ehia ede wo hwe the anatomy of the body your immune system no especially the lymphatic vessels no and our lymph nodes ewo yi bebe bia feti ekopia na say ade wa ko betim dia share so ne say sometimes no won say you swan say ekro eyewa obon say ya say na atwon doa bibitim be doa na abehye ho denden ya say corona 2 nantini no atwon doa wo sere ho precisely infections na era economy no and na immune system na atwen na dia be na aboa no good and na attack no nti ekum every infection era economy nti eno nti na ama na eden aba ne sa de na adoa no ye wo bebre ebi wo etim ebi wo ya motum ebi wo ya body they are everywhere nti dia one of their function is say ade ni boro ni pedo ni ma no they quickly have to attack it na say ade na attack na ntwe na amwa no anke betetere wurawura infection ni ko wuti nti na ma sometimes ebi no so munya infection na say body ni ntimi am fight ntema o munya the first septicemia that's a sepsis and no infection has spread it
throughout the whole blood. Oh, okay. Nti ebi akọ kidneys ni mu. Okay. Ebi akọ liver no mu. Nti eba na kidney need to be say. Kidney doesn't say that yes require dialysis. Na say immune booster ni see edidi agro. Enya de edidi agro. Immune system enya de edidi agro. We say dey be making sure say immune system no gina brane. Precisely. Wow. Etina omo diabetes ni hypertension na military recommend mom because some conditions too no eta suppress the immune system. Inti me da say nro ni bi so a me no pressure duro me no diabetes duro still no ano e wo so me boost immune system dey wo say me no say 500 ka ho bi. That is the thing. Me pacho bi pe bi eto afa hin no bi. Me pacho e wo licensed chemical stores, health shop, herbal shop, baby eto edru bi an ye ndru e wo hono e buso. Na price no so dey very very affordable obi a betimi eden atobi. Obi a wedi 12 years and above onkwa dey obetimi anom sa save 500 ye. Intine obi a opese na pomodin esini ye no on the only case of SAV 500. Your contact no egu screen no so. Inti obetimi afre abribi a ope na a question bi a owo no obi say ye betimi eyiwa no but message afasa akonye so abobo numbers no 0244 72 7028 0244 72 7028 and 0244 75 4380 0244 75 4380 and 18 is 0276 814884 0276 814884. Every numbers no na say obi abie herbal na say licensed chemical shop no pe bi atu akoguma eno so akwanya wo ho bi na say akwanya no so afraid any of these lines are ye be brand ye be deliver their man baby o bi munro ni nyina say Ghana ba mo say prostate say Ghana man say crypto 400 say 500 o dey offer en kwa dey be deliver e amount emfa ho ne baby owo emfa ho ne baby owo dey frame mo be key arrangement for bi won mo wa kwantuom good or US or UK any European country yeah your arrangement for all those people in fact you send more da okay you always send it to them mean whether I so Ghana na so amana no hia ye ndro kwa dey offer ya ye be arrangement ama won sa aka we dro okay doctor ye da se pa ne nkomo a woni yen adini apomodin a woni yen a che ne sabri na ntisa sa no obi wa kwantuom na wo pebie na mo de koma nipa na ya na ho ka ne no so de oh debi sa ho ka ne no so nti enta chuku na ye be ye enta chuku mo de won friend say ndi ye say bia ho na ye be chirichiri mu achi na won sa aka we dro emfa ho ne dodo a woto so bu ma kwa ne wanti wo pere dodo o emfa ho ne dodo a woto dodo a wo pebie be nyama okay number ni biem 0244 72 70 28 0244 72 70 28 and I say 0244 75 4380 0244 75 4380 and I say 0276 814884 0276 814884 and to be a bit better because we HIV so sexually transmitted infections and phone na was so need more the immune system or cancer work on the immune system. Okay. There are lots of secrets behind the immune system. Yeah, that's it. We see Dr. Kojo Kumano no Ghana Herb Therapeutics and wame yedi nkomo the day beboa ye nyina ya pomodin na enche bedan ho na mamenkai wo se enche kora na fi 9 lessons and carols no ye de bro December bia ye December we so nye exception mesro ye de bro busumi ye di anim ye December ne da ye to so edunsia ye busa se ohene Herald benya kwanya soma se won kwachiri Yesu na woni na wu ana na mpokura na Yesu no be ma no kwan amwa wo no ana ne ye se busa se Mary maame ene Joseph maame on se Joseph ebenye Mary o nti ho no so no ebekosai mesre wo pani nyina hwe na wasre adwodwo wakoma waye adwuma afimu ni nyina mesre o 9 lessons and carols bra na behwe wani so ade na bibia anya fefefe adwomtofo ndi akuku dam keke fosu beba yankasa multimedia kwa ejina mu den na mamenkai won so se keche beyi keche amaye bibia be kama pa National Theatre December bosomeno ne da ayeto so edunsia no num na ye bie epono no wato hormo a obetumi abetena se no so ne ya hyase me sure come and laugh bra best resan say ye kuma wood stars no omunyina beba ho
abeyi mpasero ya hyɛ da ahyehyɛ ne kama afi hwan na eba ne nyinaa no Mr. Gisa wodi wani abehwe ewo National Theatre enti bosomi a yebewura mo ne da a etoso dunsia December 16th na yede ne nyinaa ehyehyɛ so amaw na Franco Semenkai wo se eye Black Friday promo ena wo moye enti eduru fiada saa no a wobetimi akoto ade o matete so enti Mamenkai wo se download the Franco app ne to phone so ede wo mo ni nkita ho wo pe bibia mo nchiemu a mesrew wobetimi ne wo mo di nkita 0246 422-338 and 0555-939311 ne kwakwaram 030-222561 abusia yenhwe we mra ne ba nkomohwetwe de aka achi no ebeto so eya na eni pani bia dwen se me islet to wa ifi hia dunu anan fi hia bia san ye kire ansa ne manya so mfaso no ebre no wa enso asamba ko a eya ye refisibility ne ho ne se ko ba se ko yaba anaji chie mo ba ngwo ebe fa wa e kwa ben wo bi so fa so ko betina abi ti na so no wo hye se ye mo san se se fa so ye no entwen so ba pa ko ye mo ana be ye si ansa ya me fa sa man ko hie bi ana ko ba sit and wo ye no e be hwe chire ama busua enya so bie enti kunim wo de hie bi ana wo nia bi a wo ye no ankasa de dwuma tinefo na onfa no ho hye se ne eya udachi ekifana wesa eya na eni pani bia dwen se me islet to wa ifi hia dunu anan fi hia bia san ye kire ansa ne manya so mfaso no ebre no wa enso asamba ko a eya ye refisibility ne ho ne se ko ba se ko yaba anaji chie mo ba ngwo ebe fa wa e kwa ben wo bi so ebe fa so ko betina abi ti na so no wo hye se ye mo san se se fa so ye no entwen so ba pa ko ye mo ana be ye si ansa ya me fa sa man ko hie bi ana o bi ba sit and wo ye no e be hwe chire ama busua enya so bie enti kunim wo de hie bi ana wo nia bi a wo ye no ankasa de dwuma tinefo na onfa no ho hye se ne eya udachi ekifana wesa eya udachi entifano personal Mr. Bura Senator so ye bi ebe won ekoye sanhye ye bi wonimu da atorenchen beto ye nkasa nside na nso se simpa wo nsi echi ba ebra so se mesan edi nkomo na ye nkwa adom akyede no akache adwumaku a omoche adom Some card will say grace gift asem and a making. Into a fakwajo watna say, or free grace gift and abba, and now do much at the end busua, dear hen, and what they a chair for. What fakwajo, what marching, and pombo cordier, and compound. We quite a decent busana baby a free baby. What they say bon grace italiano. We did busa. Nipa, when I also said, the obeyade. A mum, nipa. And Kwanka say, eat the fruit and treat eat the day. The fruit. A fruit. Sorry. I'm not sorry. Na munie bi abanu ma kan sa ne yankoi ne fa haban no ya na be se mesu esua mo ya bi nya botire ho ya de thank you na che se nyame nim se kian ne kan ya de beba nipa so ode ne ju be ya de enti ya wudi busa na nyame adom esan se dudo no edi punu no eni asa no me ntum enti me ne da bia me sa me da no papa de am di nkayo asa de wunya wo wunya me se nunu fiti ma fitire ho me fiti ana efiewura ne bo afu hweso yie mi gusunsuo onfa duro bi ankopete da bi me te na ba ne pete gunyina se be e be pai bebre because me mfa masani agoro mo ana se enwura wo fi echi ho nso de a mesero se wo ye aduane a na tomankese no ntosi aba no ni nsu ye hwi hwiegu ho etimi pai etimi so matore bia metenya kentema mo eno ne tomato si papa no a aduro ni mu no eta de bia nko mu ni se de udi apro no nya botere wo fa wutimi fa ntos na wakasa de wo kanka no na wo fe na wo we ntosi bema ubenya nka de ni se de udi fruit
Ntos. That's what I'm And why then a mama? Hey, nye curiosity no. Prostate. Ehu adwuma kese. Of course there. Curiosity no na meken. This one here bedu me bi ne de doroben ahwe be. Ade a me pese bi beto mi wiase no sanse baby am tifi endure ato ehide. Yes say na me konyi nsan wo ba bie me gi mani di awu. Na face abire na ade bibi be hembe mem. So the bedroom so keke. Give way you. Inti mema no. Omuni ntos. Omuni pa wo so de anofa bi atwitwa. Wo pe so kura utimi de ntos no. Afikyiri di ayekan. Utimi de kan watermelon ya ba ehyehyehye mu yi. Na wo de egu kwadwofo apotowe anom. Blender no. Wa so na wo no. Nessa ne re ne be ye wo den a. Utimi blend fra watermelon no wa so ne so. Na ye wunsu a wo no. Be ma de no no. Na ofa so ndimi nya bias a ma so wo de ma ye ma de e ma no. Se echina yesi boso fufurum. Ni ma boso me echina ye besim. Esa ye holiday. Na hwehwemu kire se e ma no dodo no a boso mi ahyase ye no. Na sebe ya omkwa fikyire. Ni obi a de enso dodo no. Nti majobi tika di the boat. Nti ene ye de kasa. Na no school pon bi wo se kurum. Ye frɛ no Garden City University e wo Kenya ase ho. Kenya ase kwanzo dua ase Kenya ase wa. Yes. Ababa no ono ne de ne duru so a obubu fa so. Etimi dan na fie kora. Enso so eduro ye kuma bi akakaduro ya. Akakaduro ya wo ya akokwa wo twidi gu hu yi. Enkranfo frɛ no kaka twofa. Ominimu ya ya se ribi. Ofi ma twa bu kaka twofa. Enti so hunu. Ofa enwerewere ho. Kokora anwea ne firi ho me ho fefeko. Abra ne hono ne wo ho. Akakaduro hono no. Eno kora ye duro kese. Kora cha aduane no. So wo de ye aduane, so wo de ye duro, enwerewere chiri. Kokora bo ne firi ho keke. En wonimu a ena maka kyerɛ. Twitwam kumankumagu a menya apotowiem. Fata toso wo ba. Apotowie mu na ne hono ne timi yam. Yes. Uwia sonne so. Fensu kakra gum ne sonne so. Susu atre a yedidi moyi. Maakoma akunum gu grass mu. Oba no a wakwa fikyira na yase twa no. Num ne nyina gwa. Anwumre sa yubi. Ababa no me kyerɛ no owe no. O se wo fa akekaduro ya bibia na mu bi. Bibia nka ho. The munim akakaduro wan ye painkiller pa da dipenim akakaduro painkiller enti unu nomu a anopa wi anwumre me se afi wo hu de wanyame no we na masofa efiri se osi so o sha ase bu ne nsa sa hawo no anam so wo de beso a oboso me na beso a hyase no no o hyase no no mu a wo hu ampa waje atumte ma monso so bosumi yesu mo de a me de ma mo no. Okay. Na fe ma me fa no mesene ntudwa ene ye kira kwan no na me ma mo mogyaduro ene ye munyina ma ne me nyina mogyaduro bia e ma mogya ntenten na ye nuanu mu a omukọ omoye yehu adansedifo no ahahan me be kire omo na ta yusu pa kire se we yehu adanse ni ya unim ya na omunyi ntum so ono oyade pa na dokota be kase ni moja aso ate ntu obi foforo betwe moja ma no ene nko obehu yehu adanse dini ne se wude bia wo hia moja sa duro no ahan no mu yusu a eno nti omo de bu omo ho ban na monye ye no mesene number se ni location ne hia pa mesra glace gefete heba kreneche ye wo nu atwemota petroleum they say new achimota petroleum okay ye ne family love international school kwada school bi omo we brofo se nko no ye no omo na hwe ni mu na ufri la passe ba ofa dome kwa bi enya torotoro osu be si family love ho yesite han yesiwa school ni nie grace gift ni na bedwa ya rehwe yade bia wo de beba ho bia nyame andobunti ene enisuade hunu ene nimdi ode ama Dr. Glace ewo hahantie mu nte no yade no ye betu ase o se kurobo nso ye wo hwim
Sukuu Nkwantana so. School Junction. Ohwim Sukuu Johnson. Ewo badekese kwan no so ana Asuofia kwan no so. Eho de headquarters kakraka. Na ya asupiti won so wura ho a na kondo yade. Na ano dwomtoni bi efre ne keche. Oba ho. Yade a na ha no no ana mafidie so no odi adanse yetimi nkan me nsuro. Ose ona anadwo. Enyom tworo ne dwom ye nti. Nti se na anadwo no mo ye adwuma no a ensu omotaa no mpa ye emeje drink. Ene o mu nsu. Tebe ye ma wonna se cafe ne wo mu nti no. Ono kura se enna no pay ya de aduro bi ba ye de ma no a ABC sa de na na mu. Na nsusuanso ne ye kire. Nti ya de na wanya no. Oho ana ne ho so. Broni frɛ no enam ne se aseden de. Oba e na otwimie no pepepe hrabasa. Baby obechina bia o de dwomfufuru bia ba ye toto na no bia no odi adanse ono a. Mo bodwuma. Tinyontofo no amowo sa ha no. Mo nyina mo hunu keche. Ana mo mna glace gifete. New Atrimota Petroleum. No mesini ni. Cello 5 for tele. Tele 2. Cello. Tele cello. Cello 5 for tele. Tele 2. Cello, tele, cello. Ana cello 246. 518. Cello, tele. Cello 246. 518. Cello, tele. Mesro, no Americano. Ni dini di wudi wini mua busa penyini bia na ni yefi bia yefre no Yesu moja. Yesu moja eya haban haban ni ndi no moja duro soronko ai na ye common de ebu ye fichire ti se nunu mu a utimi pie bi so modogu da bia na nim na wonim aha sade no wonim a wonim ene wafa na sai afa bi be kire ye na bia na bi kura o ma fichire me bai na me tutumani na yen kana ha ba bi ete no ebuna me ho ye new old site ho ya prima fo ne tena ho enti Yesu moja na Yehua dance difo no frɛ ne Yehua moja okay Yehua moja yo unya bia utime noa onnoa na eho nsuo no wononom anopa wi anwumra no sɛ wo pɛ moja pa ubia so oba wa moja tu ana wo mpɛsɛ bre ni bre bia obe ho tu moja ta nonom sa ha no Yesu moja no Yesu moja okay ana ukonya de awo nso a eno kra na ya na memepe na ha na awo no tete na fagu glass mu o horo ho a fagu glass mu na no ansuo hie fagu ho wo glass no wo be hwa bo nsensuo na dane ayeko ntini efre ne Yesu moja no okay odi nsuo hie gu ho na nsuo fita na odi gu ho no adan ko edwo se de obetimi anom a na wanom ofa yeda sese na wa kire ma de ya kire mema de ya kire ye nyina ya so emoja duru a ebe ma ya ye kama yeda sepa ebusia wa fa kojo no ofri grace gifts ene ba ye so wadi ka kire o ma kire kwan se nkra ha no omo wo achimota petroleum ho no se achimota ho new achimota petroleum so frɛ ho new boy town ho na abi hu ena kumase nso ohwim Sukuu Nkwantana School Junction ho no na ubehu grace gift numbers na go screen so no fa na ni wo mo eni enkita ho we so ye mante ne dia o dia bana ye kuta we kamera chi se grace gift me dua ni ni we na ye we re ana se echira ya fofie dai so mo gine ho mo mpana na ye no fa nya abotire chira holiday no nchire se ma nkwawe ne ma se hwe adwuma nti omo so de omo ba adwuma ntem omo nkofie ntem ya na ma no di tutu omo no se pose echira holiday ne die na kro no mate na fa ma no mate ene owi ana se wate ano na wacha ma boys oba grace gift nso a odi busa oba ma obi yo yate yeda sepa abusua na meko na ansa meko ma menkai wo se Piwak Natural Health for NF3 one with the 3P garlic mixture abadwaso where you immune booster strong wa high blood pressure wa ye kasi abroso wa stroke etete wo asthma etete wa me show pebi wa fo ye kasi abroso wonso awo bre pa stress achi wo stress management edrobia no a e get 3P garlic mixture buso our pharmacies a chemical the license herbal shops ahodo nyina emu ma menkai se obetumi afro mo no aginchimu upebi etu akoto anaso operedu atu ana baby awo no from betro
pharmacy and as a herbal shop e ben wo na wakoto adreni bi e wo ho 0248 928 824 and 0201 000 Mr. Fire wa da edru na Kingdom Herbal so efre Mr. wa we no eye dro sronko eye Kingdom Garlic bitters and Kingdom Garlic capsules we no reduce srade ye woni padriam ai afi wo sugar level no so kwa no e better so ma ba form ti wa wo sugar kosro no pebi wow blood pressure no e was so no pebi na no na enter them from mouth New Kingdom ginseng power capsules so we ya mema de enko a me show pebi no mo ate na mo ahode foforo a wo de betina fidriem hodom o pedodo watu abefra Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane 0536149961 and 030393987 na omobeje so na me kono de na Esther Ann ase yamfa ya akosonko enko emama me adwoa mansa aka Achim Home Touch Choba Wakatia GCD Camp o papa ni mpompa eda fomo panyini kwadwo nyamena ye obode mrana ese teacher kwadwo wo Achim Osorase Nyankopon ya domo a memenda ya ebe wase Nyankopon ya okese na onhye woden na onka ho na onchichire woni abusua ni nyina awre na memenda so ye ba beta akire wo Achim Osorase na bibia aye kama me kwai di Adom Fashionary wo kuma se abusua Kruwa Junction na se makrasem ena meka no atare bia no obepama ma wedding gown kente bidin nyina wo ye bi wo fascinators bibia de siesie ye wo ma yefro eye kama de ko hu Adom Fashionary wo na pam corset dress ya ehye me GTP so ena de ntoma no amame ya Adom Fashionary apam no fefefe ahye 0550 074 450 0550 074 450 no one pamatari bia wo pe enhye wo hia bia eya frem anoche wa ba ajwa se wa Badwam so ne dia ka eche nyine to so me mo achi aya na ni pani bia dwen se me select to wa if you see ananti see bia sanye chire ansa ne manya so fo so e bring wa enso asamba ko a ya ye facility ne woni se ko ba se ko ya ba anadi chie mo ba wo e be fa wa e kwan ben Yamachi, Emma Kwaba. Just obia empum etese nyame adoma de pasa chi bi na ya wada. Ene November bosumi na wieye adechi ura bro nya bosumi se boys be didi se peche. O chana kra say holiday no. Boys be susa. Ba me kan say assembly ka bre na asumi di akwasi insia. Ye fa na say kuma Kingdom Garlic bitters. Kingdom Garlic capsules. Yedra eboa se ne bia ni padua na ho ni betimi abam immune system ne o ni paduam ne ebehye ma ebehye kena ma ho di bam se ne bia yade bia twiniti ya na de so enkonim eboa so masrade awdo ado ni paduam no esane ni nyina e de frimu e de emaw New Kingdom ginseng power capsules de bia se eye memedro eboa ma mema yosem wo pem ewi mu de bema do ye bema me hunu mema yosem ma yehunu omema yosem unya New Kingdom ginseng power capsules tremendous no so ye madia tremendous capsules really says here himfio eyi white odi po bibia e mani wo ya sibia se be yi ne nyina de from ma kama Ghana baby a ton de be akwa se be ka bi at 24 the edge Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane bibia ne afre 0275 804064 0275 804064 and at 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom announce no challenge because nyame on the 16th of December ye nyina de ni Accra International Conference Center Adom TV 9 lessons and carols afi showdown bebem no ebe eche afi bia ede se wa ma afi Adom TV 9 lessons and carols wa ha ho papa Parents music ejinemu multimedia kwa ejinemu KK Fosu ejinemu kuma wu stars ni nyina da enso ejinemu 16 December enro no pepe 5 pm na recap start 7 na show no start patoto take it in time na watch me ababi alapensu me no edi komo e de fa nipa bonefo a ahye memu emma eye me no mienu ye Ghana fo
ya tena se ye nhwama amanfo ni sikape to ne maboni edi ekuye se enano meka cho se enano brada and Food and Drugs Authority paid for ETC abonten omotisi abonten ko hunu edwa hoduo emu omokwa adan potem na enfudi ya cheche no enye adeketua da bia meka cho se ya na awre wo ya na asefem ese ebanesa but yemi ni ama ho kwan ama saade we nyina esi enne Ghana Standard Authority paid for 8 year ye hwe ne ye and yes would be a no the quality is what it soft drinks be a ton no quality no as what it yes and yama but yet on the same price or simple fortunately dealing with sanema way na any color would any shed yani and many panasani and do a cream. Yes, ka wodi fruit and kanipajana wodi tibem. As soon as what fruit or Ghana just so now kwakodia ehu because do na e kala. Adwen bonin adwen fin. Ghana ni no bedi enkwa na odwen ho. Se na beto ni nua enye nasem. Maka dem say free na enkosi next week. Companies na church me bodi aka cho me say me phone say we advert multimedia me bodi enye multimedia de ense say we trust am wato ne mabasa de mankrofo so di bana say listen ba na odi wo ko mebo abobi ehu ni pampale se wato memu a wo ye se ebi mu wai labels ye all say ade no spy no ye why labels set tariff fro adwebone adwefin ade ne ye ho sa ya mo hu ya mobo you be complain about leadership but ye me no so ye ntimi ye ho enfa free ni papa ne sam na do so mamu dodo ye kunye nnuane enfa nyi sika de simple kramae me de yakwasensia o chana no pa ye be sa edi wo ba no pa de o maka to se ya wada bia edura Adom TV Adom 106.3 FM kaya tuma ebo enini ede the peoples from Jumadi abro na no ka say da che hine na na asante akwakopem o dowenya ye kwakodi e honum so ko da che wa krado a de na dowenya fo e ka ade a kire ahwefo ne etiefo mu adwada no na yenya ne ntise obepie mu wo sampatemu a ade ansuo etwi ediafa adehye so ntia na ye adwen se ye bebo apie ho na afi ya hwe enuoma hodo a ekoso ha hawa hodo adehye wa ha enemu ne ade na afi ye ne omo atwetwe nkomo ene ye bedu ha no ade ba ko a ye hunu ene se wo hwe wo mfoni a wo TV nso a obo se nsuo ena kire se eda ha se nsuo kasi atwi ade fa adehye no so ne mum ade a ye ba ya eya ahomete kasi pa ene se adehye wa ha eya ade a wona asisi woni dan ewo nsuo no mu ente bafa kitwe bi eda nsuo no no ena hunu se kire obi asi ne dan wo no nti se nsuo no twe form so a na kire se edi etwe form so esan se ba bia hodo a anka enni se ye sidan wona nka nsuo ba etumitaa no saa ba bia hodo ni nyina no ade a adehye no esisi dan wo ho nti no den a na kire se nsuo no ebetwi edi afam nti adehye a etete ha anso no twi form so no omo nuoma ne bi architect wa ha ni nyuma ahodo ye edi ma adehye ne bi na kire se wo hunu se nsuo no atwi edi fa ne so a ne documents ne ade nyina kire se asa enei ono kire se ade a waboka eyie pa na mom say wa he ye ba ye na ade ba kwa ye hunu se ye se empanimfo a na se na nanom ahemfo ate ha motunton sase na de ma adehye no se wo ba eya na yi kakra ma bibia boko ye pa cho boko de na nso enya boko sa de nti na ma nya boko ye pa cho ye ni abriye because nsuo no a yi twifa ye so no asese ye niama nyina even ye sikakra wo dem se de nsuo ni si ba prekope no eno ani amerika ya tare ba ko ehye ye no eno ani ye fa wo ye ho a ye didi amerika because ni ye ni nna ya sorry anopa tututu ye ni nna se nsuo ni ba betwe fie so prekope
yɛto yɛnia na nsuo no na kyɛ sɛ atwi afa yɛ so a ne sa yɛkura nkɔla nketenkete nso wɔ dan mu ɔmo bɛkɔ school ne adeɛ nti ɛbaa ne sa no na ɛwɔ sɛ yɛtutu mmirika gya yɛ nneɛma ne hɔ pere yɛn nkwa ne yɛkɔpɛ baabi ne fa yɛti ɛnto na sɛ nsuo no ɛtwetwe kɔ a yɛasan yɛkyi aba nti ama yɛni abre ankasa yɛsrɛ mo a muhu yɛ mmɔbɔ ma wo sɛ nsuo no sɛ ɛha yɛ ofie da sɛ nsuo no ɛta ha baabi a mu wɔ asase anasɛ wo fie wɔ sɛ ɛbɛn nsuo no ana o mepatwɔ ɛbɛn nsuo no ba ɛmbɛn ne bebree sa nsuo no sɛ yiri a ɛna ɛtimi ba ɛyɛ wɔ fam koraa yɛda se medical aka kyerɛ sɛ wohwɛ sɛnea adan no ɛsetie no a ɛden a na nsuo no ɛtwe a anasɛ nsuo no ɛyiri na sɛ ɛtwi ɛde fa ha no a ade a ɛbɛtwi afa efie ahodoɔ so ɛsan sɛ wohwɛ ha nyinaa wɔn sɛ nsuo no ɛtweeɛ no na yɛ sɛ ɛtwi fa ɔmo a motete ha nti wohwɛ dan a ɛsi hɔ a ɛtumi kyerɛ wo the level a nsuo no ɛtumi ɛkɔɔyɛ akɔdu ebinom window level depending baby wasase no anase baby a wodan no wɔ no sɛ ebi ɛwɔ fam kakra deɛ na kyerɛ sɛ ɛtumi fa window no mu kura akyɛ sɛ ewura mu ɛyɛ sɛ ade hyɛ ɛte ha no dodoɔ no ɛkeka sɛ nananom a ɔmo tɔn nsase no ɛde ma ade hyɛ wɔ ha sɛ bi o sɛ wote mpɔtemu ha na sɛ ebi obi ba bɛtɔ asase na sɛ woka kyɛ nipa koro no so ebi a asase baby a ɛwɔ no ɛwɔ nsuom nti eni sɛ wotɔ obehu sɛ nipa a wɔtɔ asase na sɛ wɔtɔn asase no ɔkɔka kyerɛ no sɛ asomasi sɛ o baabi a wɔyɛ ɛyɛ nsuo nti ma mentɔ a wo asomasi a woka asasɛm no wanhwɛ a adeɛ kora ɛnkyew na kyɛ sɛ wahwere wo nkwa nti akɔkɔyɛ me sɛ ɛha no akɔyɛ mpanyinfoɔ a ɔyɛ no ɛyɛ nana kanka bi yɛntumi nka obi asɛm assembly no nso so woba fie ha nipa ahodoɔ ɛwɔ ha ɛdan ahodoɔ ɔma sisi no wɔ ha no otumu sɛ ɛdan no nyina dodoɔ na ɛni permit mama mo yɛate aseɛ sɛ assemblyfoɔ mpanyinfoɔ no ebi ba ɔba na kyɛ sɛ waba bɛgyegye assembly ma gyina hɔ ɔba na sɛ waba bɛgyegye biribi kakra na afei yɛgya ma mo kɔ yɛnante assembly biribi abɔkɔ nyame adom bɔkɔ nam so nyame adom ɛha yɛ wo electoral area wohwɛ ɛdan a ɛsisi hɔ yi ɛne the buffer area ɛdan no asi a ɔmɔnya permit ɛsisi dan no a woyɛ sure sɛ assembly no mohwɛ yɛ mo adwuma yie medase wohwɛ hɔ nom ka deɛ akayɛ kakra because obi mu wɔ hɔ a permit kapa amu ni bi but wobɛhwɛ adwuma no amoyɛ no weekends time a assembly ɛnyɛ adwuma no saa time na amoyɛ adwuma no ɛna obi mu yɛ adwuma no anadwofa ade bɛkyi no gyae nti assembly no timi hu sɛ asɛm developing na asase no because ɔno akasa no sɛ baabi a wɔbɛtɔ asase no ɛyɛ buffer zone ɛhɔ mfata sɛ ɛnkɔ ɔnya part but ɔde katahye no ɛsoma ase nyinaa bɛsi dan no wobɛhwɛ na ɔsi dan no awie na kyerɛ sɛ assembly foɔ no mɛfa no sɛ ɛnɛ waba no so wale foundation a adeɛ bɛkye no assembly foɔ no ɛba na so mo hu sɛ dan no ɛkɔ so ade nti assembly foɔ no ɛntumi ɛnhwɛ sɛ saa project yi aka kyerɛ sɛ bi a wɔn stop yɛ adwuma no na adeɛ kye yɛ no yɛba yɛ no yɛhu sɛ wɔdu lenten level nti wɔ sɛ yɛtumi bubu gu fam because ɛwɔ buffer zone. Thank you. As assembly no saa bubu no deɛ yɛyɛ ho adwuma paa menim paa sɛ me engineer Glover ɔdi saa adwuma no paa na sɛn kapo yɛkɔ bubu bi wɔ Mount Carmel zone mu hɔnom no nti ampa yɛ nipa no na yaso ɛyɛ din paa nti na assembly no ɛta ase no nti sɛsia no assembly no de ato no sɛ obi bia ɔsi dan wɔ buffer zone bia mu no yɛbɛhwɛ abubu nipa no wɔ permit kapo on sɛ assembly yɛtumi ma permit yɛtumi revoke so wodi aseɛ nti yɛma permit kapo na baabi ɔsi dan na nyɛ papa assembly no wɔkɔ sɛ yɛbubu dan no afiri hɔ no nti na gye sɛ deɛ yɛhu no mo hwɛ assembly no ma bubu ana deɛ yɛhu no yɛbɛhwɛ na committee no bɛtena ase ahwɛ sɛ ɛyɛ ne pɛpɛ mu a assembly no bɛka sɛ nyɛ ne pɛpɛ mu so a assembly no ɛbɛsa ama yɛaso ate nti na nsuo atwi fa wo manfo so yi situation it sɛn ɛdeɛn na woyɛ ɛde aboa manfo no anokre ɛna nsuo no atwe fa manfo so no situation no ɛnyɛ bɛtɛ ɛwɔ mpɛso aso ase wobɛhwɛ sɛ dɛ manfo ɛtiti wɔ ha sei no a in fact ɛnyɛ bɛtɛ wɔ so hwɛ baabi agata no da wohwɛ buffer zone ɛwɔ sɛ anka ɛnyɛ 200 meters away from the buffer
but ye asase for no so na esa tonton buffer zone so nyina ma amanfo ama to it has sit down no enti na sa situation we no ye team be peme na yi enti assembly no any DC amu de omunan ebesi form na amahwe obi bia ya teme man permit krapo ye be hwe se be revoke ya na ya revoke na de wo se ye wo hodum na ya ye wo hodum assembly ye beto aso but mame ne mame fo no so eni nkomo mame bibia boko de pacho boko nso nye boko sa situation it is ma o say enye better because edin ye niam nyina say ye bibia say e wo fie na wo fie no e won emphasize me pacho be fie no ha no say ba embe ngata no yeah wan kasa wo fie na so wa rent me pacho ma rent enkrofo bebe na ka se beebi a edan ne a no ma ne se no ben nsuo no nti mu a edan ne ye mu dia na asasefo no munim se ye den nsuo no yiri a ebeduru ho nti ade nti na mu ba betena ho be pacho obia ye ka ne sen obia mfa ne sika enkonto ade a enye what you say because asase no say asase the owners no omu di uko akoto asase na omu fa nko rainy season dry season ela omu di ubeko ela wanye obi nso antia ama na antia wona nso se bia o baby nsuo mu ntia nya untibi onnu aha sa na beba ela afi nso ade ba ko ne say me baby a me fie ni wo no embe ngata no ba rather no e gata ni problem what you say e say gata no omu yi mu omu ti mu no mo bie mu what you say because nsuo no nya nsuo a eto enya nsuo a eto ena ma no yiri ye na nsuo ye bie dam na ena nsuo ni ba what you say mo bie dam ni kese ena ma nsuo ni ha esa nti wo saka gata no ye tim ye yim mo bie mu nti we de esira ban ne nimpanyifo ni obi a yesre no mo mboa ye mame zo etisen nyame adom na na de me ra ho papa ora ho oh me be ya wasenko ko school na so nsuo yinti se me nyama nyina sei me ni baabi kwakra na me ya me mai kra me nya bibi di amomo na me ya re hosem because anana dwi se ye gina wona de ya che nya baabi na me ni hwe ndi me sra ban se o tie me a wo moa me because me blow anya bete mame bibia boko anya boko ye nyoma nyina sei nti yesra mo momra no mo beboa yen ye wa ho ye hia mo pa yesra mo to momra no mo beboa yen wai enkrofo ka se bebi a mo dan ni no ma no wo no esinsuom mo gitum sa ye gitum because asase ton for no wo beta asase no wo mo a omo nka no kwa ne ye de enkyere nti no sa no ma gi no ma ton de amount yesra o ma nya hu bibi ma ye na ye bibia sese ye bibi sese kwa me do bi fie atade ka na 4 days e share me eni na gusu share me kun kwa adwuma 4 days krampo ni because akwa de edimpa ya nimpo ti yesra o mo kaye mame misa asami bai DC MP ana nananu ahemfo a omotonton saze ma omaba pacho mi de mi hu obi assemblyman ya no de ye hunu fiti Monday no enya easy na me tisa o de ma me nka na me tisa wo se ebi mu ye nim se ho no ye say asase no kwade ye to police station o nso sa nkrofo yi a omoton asase ma no mo da ma obi fofo ni ade na ekiri omko yi man ye wa ha se na wo ye hu hwe ya enye ye na ye po ye nim se nsuo po e wo ho sa enjiri ma ye ho se da fiti Monday videos wa ha me metimi de bia say no me mama peni o hwa ahumte de ye hu na ane assemblyman na ye hu say MP ade chi na ye te say MP abayen 4 days ni enda ye fie ye da manfo fie na me hu ohim bia me hu obi a wa ha MP ne na ma se say wa ba around me de manfa me ni ehunu e da ne kra de ye hu answer say nadmofo say brief you mo answer mo ba ye de enim nadmofo mienu ba ko ba o slippers ba ko ba o shoe mo be de say brief you mo na mo ba yo say dey o be say na ye nte hwe nti enra na your friend say constituency then the women organizers said they buy no over sympathize with us and now my foot on ade nti enu ana na assemblyman ne MP na matesa o ma ba on the assemblyman dey hu ni sisi akwa wa ba mi hu ohim bia mi hu obi a wa hasa
Okay. Mama na say mama no woni nkomo afen wi na ma ba mo mi so. Bibia boko. Na so e sheda anya boko. Ehn fa pot na wo fie no. Me fie ni. Ne me ni nsuo mu na so nsuo no ba me dem pa. Na nya agro nsuo no ebufa so sei. Se on se e ka se mi se funtum wo sa matatwene. Enti omo amakwasi wo nsuo no mu no ebo ba ye den abesan. Sa pepepe. Na nuanom we studio na ya arehosem. Emo ankasa na yesra so se gota we mu no ye nya se mu be yi mu mayen na mu pe bridge bi mfa so esa se ya school fo nkola no kwan bi dan se eye tia mu ko school mu ho enti eya mu be fa wa ye di pempro na aguso wo be na akola no wa patre na wa to nsuo nim na wa sande cha besia akofie yesra mu se mu beti mu wi a mu pe bridge bi na mu nya mayen na kwan ni so eya nsuo to na school fo yi ko school a ya rehosem mu ye mobo na mu wo so shin Muko showa ye mobo papa. Sesi amami we ni dan se sinsuom sesi a. Sinsuom ntumi nkofie be 1 month no nkofie. Ye bra wo ye area ho no. Ye nim ba bia nsuo ni fie tumi ebe ye we. Ye ho nyina. Wodan ye wo ho ebe ye mbe gota no. Na ba ho. Me dan mu nyina ye makosho me dan me bibia asai. Ye bra wo ho papa ntumi hu ye mobo. Na menim se den a mo beto asase wa hi nipa bi ne ton ma mo eko ba ne sa no sa nipa no muni na di nkomo ye hu omo wo ko hunu we he hwe na me wo hwa me fruit na ma bokọ soro pa o ensuo na tumi awura dan no mo wo hwa ensuo ne mba eba na mba me dem de na dan den me ye me na ensuo me da me kom me video she me pocket and me kon na me ba we video ahomete sese ye nyina ye nsuo no mu ye nko ba ye nya ba bia anko enti efri eduada na assembly si ye mbesi ne odan me da madamfo bi nchen wo soro ha ye de adam me da madamfo bi nchen ye nyina ye free ho obi agya ne dan ho me bi bia se ene se me fam a me ko ye bi bia di asai nti mu hu ye mobo ye ni ba bia ye be hu asase fo no ye ni ba bia ye hu omo enso mo okro ye mu Mommy, bibia boko dia. Menya boko sa. Ya tete kura se aha no. Mo ba beto asase ne dikanfo no ka kire mo se aha nsu ha ento. Ye kan ya no mako ka kire asase obo moton no. Obeti beni na nipa na odi kan bo asute na fe ya gine nkwan fi nsem. Okay, so some way the affair na me ye. In 2016 na ye beto asase. We are 50 meters from the gutter. 50 meters from the gutter. And I say who buffer because it's supposed to be 200 meters away from the gutter. Okay, you call one day now about 300 meters from the gutter. Into ye na ye say was say ye gutter no muna ensure netimi flow. Into your mobile discuss on beti gutter no mo. Mama beji scanner. That is the community no. Okay. An beji scanner. Omoti gutter. Omo buy mu. Into afe na ye then na by 50 meters from the gutter to the yedan enti yedan ne de esi nsuo no mu ankasa Monday na ya rehosa me kwa hyiama me ba ya me betu na me de me se gu me ti se bibia wo ra no be se me compound ho kra no e kan wo ha se wontimi enye wo ho hwe ye hu asase wura no ye hu obia nadmofo me de asedama assemblyman ene Mr. Boaji Monday no mo aboa ya sana ena MP no ebaye ena ombe media me hyedem o me ne me ku hyedem o MP ni na maye yiyen every one ye sane kra na enye easy omo ye no mbe hu nti no enye easy mo nhwa na mo ye gota no maye MP nhwa no nti gata no enkose gata no mo ye free a nsuo no entimi nko entimi entai ho enyi obia se ebedi se ene ochina wo beba no wo hu gata no mu nti na aye se enya gata nti nsuo no ntimi enko kakra na aflade nti omo beti gata no mu na entimi flow na ye ntimi enya first time ni but this is the west one. Okay. But MP ne ba ha no mu ni disankomo no mu ka chense mu pese obeti eyini mam. Okay, MP ne ba ye ne dia ese na nani so aye hye kakra nti wantimi ni obia endi nkomo amfa ho Okay. Yeah. Mama da say mama be me
Eti saying. Bacho you. What you saying? I don't need any enye kura ye mpeni for no mu nya ade because baby ana yet no enye o wo so mbe ye bibi mfa ho ye nema nyina asɛ hwe ni wa ebetimi afa mami bi na wo ha na oboa ye enye ono aka enye atara ebe hye de na ebedi kura edi de ebedi up to now ye nema na asɛ ye gusu da baby enye ncho mbe ye bibi mfa ho ye pa ma acho Ghana penyifo mu mbe boa ye. Okay bozu bibi aboko de eja obeni de me wura ho na me hu se we architect o drawings awaye nyina se nsu afa ne nyina ko nti ama ejuma crapo ayedin ama me machines am use me computers am use I think and that can 5 days ago computers am to man kwala am de besu ade enu nso asay nti ama my very stranded me name how to contact people because better like it be saying say so what need to be done by government as a nyama we see was so omwa nkrofo was our society that are affected by flood we was so mubra not ombe boyen yeah pamocho with at least because you see now your luggages bibia it's gone off yeah tire yeah bibia enti your pamocho na omumbra na omumbe ya bibi efa ho emaye very important ma mene opening ni nkomo na afi me ba ma ba area chairman so opening bibi aboko masa ana opeyi me hu se u free eyi mu na eba me de ma obituary mo why then obituary adan bibi bi asai me atiase wo ti what a shock na aba no na me kan say ma obituary bibi asai Bibia say me be say Monday me nko adwuma da. You see I no back to class 1. Adwuma yusu na bi ni wey. Nkola no so SS. You see I no me ka say my hotel show ka say mugidi. Me ni hwia meka age abananga say bebo anye say ade a enya hotel show na na yewom. Go so soon. Cause enye easy. Nkola no anko school. Mama fo no nko bia ya papa fo so yentumi njama nkola no nko. So and then nye woman organizer of NDC no be brodo and appear water anka mumatu bia wa ha. Secondly not mo phone ba ha am ka che say nso na toy na yes ama me no mo kra kon ye amuso be chocho edin koye kabashi MP na ba ha no be hye nkran no ne e call ransa no ne e kasa ade chin na ye kan say woman organizer MP ni be hye mo nkran so obehwe the situation kon be fa so be ye bibia ha bejo ni ade if ade chi na woman organizer of NDC for social the wonya na oba na obebrem brodo ne nsuo say or the babo yen ntino go so ni what a shock na ye wom nti aban wa yen why area be me na afi me no nto aso ha ahonde o nyame adom ahonde wo pa Mr. Waje una oye area chairman enti ubetumi agi atum se baabia nan ahoduo ni bisi no asi bafa ni mu meboa metimi aka na menka no menyintum bebre sa efisina wonyintum bebre de enti a menyintum bebre ne se ade na esi nansane ne ene enra no anodin na de enti a me kan sa ne se adan ni bebre ewo eben nsuo no bebre na de bia na me kasa asem we say me ni assemblyman any community executives no ye hia na ye bo apra ye kase ade a yen ya temamufuo no ye no daachi bia ede wo haw ebe mayen if he say obi etimi asidan no baby cry ye road no lane da ho a nipa be fam ade ye ka be fam a na say BBC a rescue team betimi afama be protect enipa no now kwabrane ato wall ede a blocking because odwene wo no nko a ho hwede esi ye no ye ne honorable Sam George ekoi savannah ubi aye bak ensuo na da ho na gota na da efri do wanya ekopumu no na kwabrane wosikani wa ye feeling ama enemy etintin yepe
and or de 3 inches covered 2 inches covered and or de ahye enti nsuo no a eba ye na ntimi nko ene ma nsuo ni nyina esan n'echi nsuo ni nyina esan n'echi na Honorable Sam George Nyamenhira no efise ade ni si ya ye ko ye no eho no ma DC ye ne DC ne wa ha ya na Ghana ye mpɛ no koreka wo ka no kore na se wuwu a ene kire se oje wo man no e de esi ho ye ne DC ene wa ha ye kwa kɔhwɛ problem no a ye be solve problem no DC ni tu ni ka na ɔkɔ Sam George ene ye ne no ekoye ye koya ene otu ni botom se da bi oni sika wɔ ne ho satam na ye ne assemblyman yakohu machine excavator anyway o ma ye estimate almost 9,000 cedis e de aman se o mo beti Sam George MI 5,000 na afi ye ba ye na assemblyman ye frɛ me e na me call community coffers mi dem se mo ba no mo hu se ye de ba bi asi ho no ma no no ye community development levy ye kwa utu ka na watua bibi kakra de ato ho na ye de siesie community no na ye be fa sika wom e de kokoso Sam George de ne so e de ye ebesi nne ye nte hwe emfri assembly anase DC ene ne nkrofo ho enti mekasa na be ye tintin no enyina masem ne se yese ye de ye ho yen a ye te ha kurum ha no anase ye te wo man mu ha ye de ye ho ye ni ebeto aban no ene ye mpanimfo edi oman nanim so a omo bedi ye hwambo enti ye enforce ye ho se ye so baabi a mimi fie wo me betena ho foforo na soja ni bi ene customs ba wo baabi a wote ne nsuo ni bi aka me pa me ye about 300 meters away from the we say no but nsuo na ba je se wo dan nyame adom me neighbors ni bi ma me baabi ekodai ene me busua na me kope hotel edai na nsane ne but me neighbors ni bi na makwa akotena wo mu fie okay my na se na fi mami enjun ko mami bi aboko ma se boni ma ya bosa ya emobo nti yesremu omumbo aye me ba no ko SS ni nyama mato nyina nsu afana yenyama nyina e condemn ti yesremu omumbo aye enye sa ya emobo esi aye da madam fonche nyama mi shem madam fonyama bibia ono anebo ami ti mumbo aye yesremu eja bibia kama no bibia se na wo kasa na wo kire se baabi wo ho a e ho kra de e chen kra yeah ne padasane Oshua yahu mobo atu babia awum se yahu se yedo yahu baadia we me betima kan se wo mo feeling ne fensu adia me bradi kan no awum se nipa dasane ukotina area dwuhu se obi wo uchi ana obi wo unim problem me yesi abefetu no saade no yan dwuhu me pemedia anu attempts at the problem kesi maye nti misrama mun hwe nim hana yen so sa problem no ba bia gata wo mse enda ho na nipa desane entimi anye den ti asese dia wono ebeye ana wope a mumma wone mranye den endi na saade no yen gi ye ho enfrim because me say from that day be pim na me die me panini wonko school me yere ni niama nyina me na me force me yiyi nkrofo won so mu bibia ya ne leduwe mu nyina yakwa kwese obi fie ansa ana ede protect no abepim na me nkodwuma me nya bibia ti me ba ne school niama ne bibia se dem a me gina ha no nti me sirama mo ma yan dwun ya ho ne yan den aban antimi anya bibia embo o just una obabo ho na aban aba support o nti anu me da spa ade force we gwa de o pinfo so obewu anisa nti ze wo da me da obi nchen me nema me de kwa wosu nyina ase nyanto base eze se wutie de wutie wo da obi nchen wanje na woda mami we nchen na me nema me de kwa wosu nyina ase pa so mo nchen na mo mbo am wa na me wa ye mo bo me slam nyanto base eze ukunu we mama me bezu me fie ontimi kwejuma
Many 10 pesos cram the cocoa to Toby. The bed the crown where they, mammy, when a boy and Kakanka when you feel. Yes, Ramumba boy and why am more. Madam J, why, I know that to be big. And the situation on the ground, Wabata Sebi, Wono, or say at the audio was soon, Semino Case, a idea Nina in Shia Fano, Okunu and to me and Quejuma. That is a situation on the ground, no? A idea, Mr. Young train say a buying Quabeba, or more bet me out to me about Bua and Crawford because we are paying for Eddie Nipper Barriers and say 1 shiny year. Na asembonia kwa kwesi yempesa asemboni be sintene ye betutu asra manfo senia esi ya nkrofo tumebua ye no yempesa akwan ne bi so a yemfa emo amo ma menwie sister yi na fe mi dansion sisi a be me kofi ekrabu a be 1 month 2 months asa metimi akofi because mi dan na sinsuo ni mankasa akola kitik 4 months ye didn't chance okra na kanso ni ya mi o nsuo ni twi ye twi ye ankasa se to the sense akola we kra nya nyame anka woton nsuo ni mu wuye enya nyame anka akola we ko watom nsuo ni mu awu kra mi kra mpo nsuo na de mi kwa na asansan ye che nte esan ye che ya ni asa kodu mi fi o na asansan ye che ya mi kunu mi man books bibia mu textbooks bibia sei bibia yenyi ba kumpo mu pabo mu shenyina ni nyina medam wa tamaye ba be fa mukura na medam nsuo na da me ha tamaye ba be fa mukura nsuo ni da me ha mi manji bibi kura manfa bibia pamcho mu ye mu pe bibi ye mfa ho maye mu moaye pamcho yesrem medam ase mami twetwe me na me sese on kwa no waya ajinkwa Ufie ni o Dabi nyafa mele fimi o le fini ela game wa fun la game fini bonyo ba le fifilai enu omenyo aingba to onya be fi echime kake wa jabagbata gbo sesen wa jire na me bede amegbeto re ni pefu nuka wala omenyo ameko bete nuka wa kwa ikoji ndeke me kalio amopu nu pete gbele ta opete o le gbonye la feme echie me do papu mo enye ti me do gbonyo nye sister pe ameko gbo ya chiedo enye ne be do echi do gbonye ma wa bu fom echi me do gbonyo nye sister bele amekele wo bele nchuo de ka le gbonye echi do gbopa menya pokun ta mi jagba mi aponde wa chon se ko de manyo amegbeto tagbo sesen ke wale le edi akele mede menyo adankope no jagba no pere adankope to ke him vale anyingba aflede im pobe etiele anyingba o menya be anyingba ela bena fima pete wa bu meta o manya be de etile fima lo gota le fima o wa tu ko vo pete chiava apo wanya be de etile edi alame ta no ponde wa chon de vituku ko pete le fupe amo nyesi sta ke o ke school fe nyesi sta ro ko vi o ko dare kantaji kanta kura me bobo de vituku wa no kantaji menyo chimeno no suagba ameko friji nu sian ku sto me no pete gbele tabi jagba mi aponde wa chon se ko de manu if you oba no gbore elo ko lo jipo if you o chinambe openu ozi opete ogbele ta ma ka to akonde kele homu ta elo ko lo jipo enye ni nya wu aso amede adwe ni nya fo pa aso amede ada fo me ndudu yi mi la gba mi le agbagbaje vire vire o le nudu tabi jagba mi apero no dunu amekele kun eya ya peme yi le tire ka plinu apo aba ya peme eya bubu ele tie me zem tonto tam jagba me apero ta wu go me ya mi le manage nduru go me che mi le manage kakele wa ya peme ya ko nye problem okay na just enchire mu an se wo hwe wono na chese ono ne fie no nsuo no ense de nru wonti omo aka no na chese wo boa na wape baabi ama omo ada nje se sane so omo ntade asa yo mu bibia asenti ntade ono no wo obi anatade betumi akono no na chese wo fa hye nti so wo hwe opinfo yi a yedi kan ne di nkomo yi a na se maami atade no de betumi akono no na chese wo fa hye maami nso okita ne ba sei say sister ya atade yo hwe sister yi height ne maami height ya se nti obi a wache ne kakra no wo sha entumi nkono enti ejamfo ni adehye omo so omo tie yen Adom TV so mu betumi aba nipa ne nse da nurse bebre nyemo nkakra no betumi aye ede aboa aja bibia boko nyame Adom bibia boko wo kura de we bebunu enti eba ne nkrata asem de ma wo se wo na wo twiro din ne ade nipa ye friend say
nsuo yi affect omo no omo dudu no beda be an me am hwa be 600 e kosoro de ye bidu between 600 800 me fanisa yes obi be bisa se omo ba beto asase na si dan no ebra woni eto asase no wo mo hunu se because wo hwe efie esi we a obi so woni de na chi o onu kwa de osinso nim se exam enti mo ye mpanyifo mo ye bebu na mo tei assembly no mo permit and so mo si dan me sure say mo permit but there me work can say we heard you see na me gidi say dam spillage because in so to free January sa babisi November 25th or whatever 26 is one year even June July crans one year now 26th of November is one to now is why within 2 hours per is one maso preoccupy to hwe me height now is what drew me ha many a brand here with Jinamechi na najimai woni ne ye mamre waso ye mankwako ye de dane na bufo ye mamre waso ayarefo wo mu dadam etwe mu ba bontene koba na bufo bae no o mu hyesu wo mu a kudo bia enkuta wo mu o manfa boat bia ma life jacket bia ni ho so it is one ba prekope te ye se bia nsuo na e ba na manfo antimi antwe mu ne mampiu e the speed na bae e na man mu so prekope it won't be very money not man for here. We be done free. Oh, it's afi that ya a sacrifice here is what did I hope. Any eco fire for eco family one kwakra. It is when you say bia is why to turn a man basa. A damn spillage. It's a rising precope. That is the whole womb. And I soon I walk on so is where a dawache a free January that will be a way said down. A new reader. Tada na November 26 and as we be here pebble. Bibi na sie timpenyi fo no monka no kre so ehunu aha mo ma nka no kra nkyem bi be kan say esuo na ato esoro ho mountain so na aflo abade ya atena kurum ha esuo ato ho saa enyiriye so enya nkola saa e dam spillage so mo ka no kre saa na mihunu e do benya dam because it's rise within a period of 2 hours na to say a page say tumrika free fie ontumi mfa so ehunu ti ye dane na do 4 by force be ya em say enyumre kwa na nadbo for ne bae oba mu hihye shoe hihye nice shirt bini slippers a say enso no kro mpeso metiem so no enso mpeso metiem ye de ewura mu kotwetwe ayalefo emre wan kwakra obi na emobo afi na emre wan nyina ne kwakra na obi esu bi gina nyina me mu ya me ya still obi amfa obi ameka hwe Sam George na beda na say waya ade oba one ye be kasa kama promise of my scanning ade but this CD said the chairman kan ye hu ne ha ye hu mpanyi apart from Sam George ti de be kan say ya da mo se mo so mo aba enti mpanyi fo esrem a mo aye ne ye ho kire ye mame mame so ngasa bibia boko de boko enso nya boko sa enya boko wo afem no ye nyina ya enkoye mu nyina enkoye mamo da bi na wo tene sen miti fire area mu ante wo so odi ani de na ase wo de odu wasisi odi kawana kwa sisi kura mi bag ni mi mpa ni nyina nyama nyina adu nkwa na ma ye kura de chie kura ni nyina hwe gu nsiro mi nka ndada nti trosa mi di pie no anu na wo mi ho mi kwada na masi ade chie na matamache ankoye mi mane mi ire no nyina sisi anu omuda container mu ha o mane o ire nda container awo ni mu ha address na wo ha ankoye kura nti ehia mu a afi obi ancha present ye ka say de nyina bagunu so a ade o ha na ebe maye because wo hwe gwata na wa ha na amusu nanso afi ha akodu achi ha no ana motimi atimu kakra ankanka no motimi timu akodu ba bi omko biebie mu achi ho na ankanso no so banya kwa atre akọ nanso omoti akodu ba bi sa no anim ho na ebe flo no antimi flo nti eba ni sa na spread awa area mu nti mesre na do mofo se omumbre machine na yemfantiti na mu ntre ye kasa asase ha no ye beja ya antimi nyeye because e bia obi to ba bi si nanso ada sa ya pushi na beto atese mi si anya ho na mi to asase ho nanso ochina osati ye senya ho fa ko no ye kodi ho nti na ebe sra ni sra omumwe machine na enti gota no ye timu a nso no benya kwa atre akọ na ne eba na no idia a chende bia eba nso we dia chende bia yesre ye kasa ebe kan nyina ye hu anu bo na eba sra mu se aban ohu ye mobo no mbo ye wodo we nya ha yesu ye kaga na ma no ye da mwase
yɛda ase Facebook messages no egu so eba enti nkrofo dodo na na che se mame be me na fe me no ntwetwe nkomo kakra messages no eba enti Clean Heart Entertainment o hwe yen Tiger One CEO for Clean House Entertainment o hwe yen edi free BA ne mpatemu wo so wo hwe yen nipa load of your text message ni ba nipa dodo na na epe baby a enkrofo yi ewo pram constituency dowenya to specific and at say ensure etumeti edifa adishi so a obi a wo pese obeye omumwa ti se ne amode ba o Facebook no mo contact ya ye ba kire mo baby a ewo na fi emwa kakra bi am betumi di abura mo na te se mo so ngodi aba mami bibi aboko pacho usunjona fa hon pacho afami mini we no nyina na wo line so edo mi kosra mi baba ko e wo top me ba no na me ba ne frame de den say nsu na ayere ye na nsu be na ayere ya me be fi no man fa hwe but that time na nsu okay ebra na nsu no yire mu no na nsu to dada na nsu ntoye enwunu ne nsu ade be chi ansa na nsu ne be yere no nsu toye ba nya too much sa ne nyina akoye anopa no ami pie no ana mi hu se ana mi ba ne frame se nsu ayere nsu ne free fa na ayere ya nya se na ma pre mi gate anu na mi koya na no so mama be hwe mi ba ya na mi ka te mi ba so mu fi nsu no mu mpie na mu pie ya mfa hwe mi ma school nyama na makoto mi ba 2 mi ankasa me ba ana mi nana ba ako wo school nyama ma to apaka egu ho Monday we yese okọ school otakrade na nyina asai nti ye hiamoa ye mumboa ye anye sa enye ye sere wo ma adumfo mo na bedum ye mo ndum ye ye ni hwie ye betumi aye nti ye sere wo ma bibia asai ti mi sere wo ma okay everda say ye gusu twetwe enkomo ewa ha uhwe senior situation ete wa ha metumi aka akire wo say emfa ho say baabi ewo nhie no mu obo say edan asi anya dan ketro edan akase ana che say esi empetemu a na che say aha no uhwe a eyade a ebetumi ebefa say empanyinfo wa ha omo keka omo nsa ase ba ko miensa bi a omo betumi aye bibi ede aboa se de be a sa situation no omo betumi afiri mu na assembly no so no ewo a responsibility towards nkrofo mutia se nipa eba be si woni dan ewo the buffer zone no ye ma san nkrofo no the permit to be able to do that asansa ubetu a ni atwe dan no stop work na adibachi na nipa na atoa kwa kodu lentil level assembly for mpanifo no mo hwe sebi ye nya nipa bi a obetumi akanya nsasema kire obi ante no na nkrofo no esisi dan no so ewo nsuo ni mu we so eka ho ena ma adihye wa ha na nsuo no etumi etwifo so eja bibia boko nyame adum bibia boko hwe onansi dia na giza wo no nsuo na bomodi afa wo mboa anhye da mfa mesa na so me rescue amanfo bebre but mami mi say Monday, Tuesday, Wednesday and then Thursday ebra ade na isi no not mo form penifo omo amahamba mbeboa because medical say fire service for nso ba ha be yi nipa bi free nsuo no no kwanya menim me ambigina say dia me ka se me di meni hu omo dia na meboa because now I was busy rescuing certain people but the embassy meka concerning flooding issue no before baby be flood no issue no fi baby and echo baby start if dam ho and end war at a certain point which is getting to the sea na dam no me kasa of just because me I'm a dredging guy me dredging ejuma me ensure so ejuma and dam no ho no me ba ha say 5 years ni and after 5 years me ba ha say no me hu say o ma dredge dam ni muda dam na ye kan enye se dredge na ye kan enye se bia wo de excavator wa ko si nchen no we tutu edges no what I say insuo na dam na da ho na kasankasa na so mutu me dredge omu yi waste na wo mu nyina no efim because say en wo dredge o construct dam no if it was about 2 meters and now the dam now after 5 years dam you won't get the same depth as in the 2 meters. You are going to get more than an answer be a better way. Until I was thinking say by now need
they should have dredged the dam to a certain depth. But me containing a volume of water. I was a dam. So what am I say? Sen I make a say no. June, I think June disaster na. June disaster na see war Kwale. I was there. Your machine called the rescue amount for any dredges that particular section. So I know when it comes to winner. So I will plead if you say the authorities should have a share a dam no more share no more to mean dredging we. Yes, some of the excavator could see we have correct dredging companies they are professionals. I am a general crown, make us be a mechanism. I bet to me, I say Jumano. I am trying to speak of a jet because one or two issues in time, a person make off. Now, Montano Monche, baby, in Sona echo Epunumuno. They should try and tackle that section also because me, not so much in Sona uncle. You have to let the water go. Okay, now the open say the extra in so a place and also a waste. A major pointer. So to me dredge honing na. And yes, all the excavator wakwati bring a machine to dredge and get the exact depth so that the water can flow to the sea. What I say. And yes, I don't win and idea a costly problem. I say. What I think to penny. Madam Master said to me a far say. All right, me that's it. Yes, we that's it. Enti Abusuan ene the People's Forum no the free Dowenya or the Pram constituency in Suya Eyiri the idea yes had the ososi adankope na chese yedi the People's Forum yedi free bre wo nsuo no na chese Eyiri afa adihye bebre na se me no ka sei bebre na eda kiosk ni noma ahoduo mu enti na emre ene nkrabia be ma yekwan ama yedi adwumede ni nyina se made kan ka kire wo se there is a lot of text messages enkrofo dodo no ede efa Facebook ede baye enti baby a wo a wo pese wo di obetumi aboa sankrofo yi bia wo tade mienu miensa bi wo pese wo di boa obetumi afre yen na afei ya kire obebia enkrofo no wo na chese emoa bi a wo no watumi edi abre wo enti obetumi afre producer no was 054 995 5422 054 995 5422 na afei wuni na di nkomo ebia baabi a wo so wo no eno ma bi ekoso a wo se edika na yehwe eka ho asem edi ma wo na dihye anampanyifo etumete eto ho anamon obetumi afre sa line we o fre sa line producer no beje wo so na afei woni wa twetwe nkomo na afei yetumi aba wonsra ba mu ne ani wa ba be di nkomo na afei yetumi ehu bebia susuo edi body hunu befa enti ebusua ana ene mede wo besi e frem da che hene na ya wasante mene me cameraman Lucas Aisha sa enso na Mr. Ponsa na tese ye ba ya ye di the People's Forum edi ebra wo da se ne ye ne wo besi hia good eti da che hene na ya asante no ebra so se Yema boys ediska mulabre aso game park eda eto aso ye ba ise nyina match sama kwa ba biem enfamra betwam jumedie so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 198 multi TV channel so be live so wo be fa na sekese kuma Dominion herbal powder and ointment Dominion herbal powder and ointment ye pa there was a special ointment no Sabra yebe wura kusu musumini muno se ote forest zone na ofie wo ensu achi a niame ka obati asem wo special one wo asante mampon wa kese en important wonom no yo mote ben ensu no omuso wo akyeremade ete ben ensu no beti ase e basa mo se we dey tutu se tutu ebasa pacho hia Dominion herbal ointment babia de yo ya bia te kakra fasra so eno ano no ebe pains ni nyina de afri wonum ere wo Dominion herbal powder ba ka che ye de seti no anopa bia so no asa 1 teaspoon de gu enso she kakra mu na waste sa de nom ebeboa ema de pedwara hode ade ahode kese pa ebi etimi abam
Ghana baby a turn do be outcome sebeka bi ato we before the h Repart Ventures nana boache herba Angel Herbal Shops ni nyina ewo enkran Ashama for enko Ekus Pharmacy Tema for enko Little George Health Shop Kofodia for enko Gapsim Pharmacy Delight Pharmacy ofi ohinena Herba Owuskobi Pharmacy and Central Market no edi enhwem Soon for so called Tony K Pharmacy and Achimwada for enko Nanaya Provision Store and a Kennedy Drug Store so many for Enko Nagiza Pharmacy, be a patch of frame 0543 158 195 0543 158 195 and 0249 591 843 0249 591 843 Dominion Herbal Powder or say for your well-being patch of kai se uni enfinchia bebro edumino and oba painful or dear and kahom Cal Chaco toothpaste any Cal 360 toothpaste and so in if your Cal case toothpaste and so any but can you know every TA Cal 360 toothpaste no e ma no eye din e yim poponua bia e de free wosim e na Cal Chaco toothpaste no and so ma no eye fita sabak o se o kite na na nampenso no near the body tree any bidie e de twi esem yesi fita ene saa bidie kro na anka na gu body tree so no eno na ye aye toothpaste no so eno ye aye toothpaste so to no a e so no de connected body tree any bidie echu se pepepe o se say white pa Ghana ba bia ye ton provision bia be ko bia no obenya ene pa bi at 24 enfrem 0593 809 227 0593 809 227 and 0246 865 798 0246 865 798 Lucky Herba or se why lucky o how ni nyina to atwa say eye stroke adwea dem diabetes asichire ya de hypertension mo jamroso be ma na so ba na wo hwan de edem Mr. Wada for the chire Lucky Herba for atenaye o wadu tatahwe bi yo eye o how na oni padwanim enye sunsun bia na ma mo tabi achechire me bana me sadness enye sunsun masem bia eyo how eno di padwanim so itini obehia ne se obenya adupa betimi ama ni padwa na enya hode agina so yi eye nkwamwa ene nyinsen oba eti se be ma nkwamwa no ekofam a enye ma me wo tapapa wo tabi na achechire oba nkwamwa na hode no ewo fam unya so be yo ho aduro ni nyina ewo Lucky Herba komo nche no ped papa ni bi emfanso na ejina na so ye pada timi enyinsa oyire empemu yade bia mpacho be fa bia do ni kire Lucky Herba Center for atna ya obebo aturi nyina edef o the Lucky Herba mixture Lucky Herba bites Lucky VK mixture and I would be bre and aba edwasom fre 0243 201 244 0243 201 244 and 0277 465 855 0277 465 855 Hwamatra kese no e ogomua ogwa krom wini baswedro contemporary so Lucky Herba o say why lucky Kingdom Home Estate ensu enie ye beda na dana ho ye beda bla ye nya how bia o ba bia dan kwa dia e Kingdom Home Estate na make for dia ma ukom nchen unim so to dan e wo nchen a opportunity a wonim obey Boti Force obey Abri Botanical Gardens obey Safari Valley Resort and asa ben Tetekwashi Hospital eti wo mo tofie efi Kingdom Home Estate no enema we nyina ekwa edema security nso ye tight me say estate mu nyina ba bia be fa bia CCTV camera ekwan da so enso flow kan ye gina so umpe na pede frɛ 0536 149961 0536 149961 and 0302 939 987 0303 0303 939 987 ko Kingdom for atena no pefi papa emawo and Kingdom still or no challenge me ye we aba se me ba ekwo ho no a yebedi uguso hwe medwam ba ese aya na ni pani bia dwen se me finhia duo no anan finhia dua faso no ebre ne mu wasem ba ko a aya ye refisi be bi se ho ne se
sɛ kɔba sɛ nkwanhyia ba anaa de kyia mu no ba mu awuo ɛbɛfa wo a ɛna wabusua bɛfa so a wɔbɛtena nti na wo so ɔdo ho hyɛ senate hyɛdeɛ mu san sɛ senate mfasodeɛ no ɛntwɛn sɛ wɔbɛkɔ ahomegyie mu anaa bɛnya mfinhyia biesi ansa nyame mfa saa ama nkwanhyia bi anaa owuo bi ba a senate ntobo a woyɛ no ɛna bɛhwɛ akyire ama abusua ɛnya asomdwie enti wonim wodehyie bi anaa wonua bi a wɔyɛ ɔno ankasa n'adwuma a tunefo na ɔmfa no ho nhyɛ senate no mu ɛyɛ wo daakye enti fa no personal yɛda mo nyina mo ase sɛ ɛna so gye brɛ na wotumi ɛhwɛ Badwam on Adom TV nyame yɛ admo ɔkyena ɛyɛ afofida ɔkyena no pa nso yɛbɛsa adi ahyia bara ɔkyena ne mpanifo bɛtena se atwe nkɔmmɔ ne ahwɛ kuyawo nsɛm ɔn sɛ aban de restrictions bi ɛbɛto nneɛma a yɛkra de free amono ne ɛba emu dodoɔ naa no akuafoɔ na bɛ supply ɔmo nneɛma ɔmo de bɛyɛ adwuma ne ankra saa na mani bi amfa infra brochire ama ebi te sɛ ɛmo ebi te sɛ poultry ɛne nneɛma ahodoɔ a ɛkɛka ho no sisi kra gye ne tomatoes nyinaa bato kɔ akoma na yɛsɛ amanfo adua tomatoes sɛ twam eguo nam tiame ade wɔkyena yɛbidi no ho nkɔmɔ na asa akɔyɛ akuafoɔ ɛda kɛse no yɛde ahwɛ sɛ so aban plan pa nkaso de agu akwa mu make sure sɛ yɛte nneɛma a yɛkra de free amono ne ɛde ɛba yɛma mu no deɛ nhyɛ so na gu akwa mu sɛ betumi make sure sɛ yɛmɛma shortage bia ɛma mesi because a shortage ɛba sɛsie yɛ a ɛne adwadifoɔ ɔsɛ yɛ mu mɛre adoma hyɛma nyame no te yɛne yɛkɔ no yɛdam eti adeɛ nkane bi a chicken baako a yɛbɛtɔn 1 kilo bɛsɛ 32 Ghana cedis ana 30 cedis no obɛkɔnanka ɛnam 75 Ghana cedis so yɛbɛhwɛ ne yɛdi saa akɔmɔ yɛhwɛ sɛ akuafoɔ ankasa nso ahoboaboa nso ɛte sɛn ɔkyena afofo da kɛsɛ de magana akuafoɔ nyinaa nti yɛ na nɔpɛn yɛmɔ ɔmo akuafoɔ da ɛpa ahead of nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena na sɛ yɛsɛ yɛ ɔman a yɛwie akuafoɔ ɛman deɛ a ɛne yɛma ne nɛɛdi because ne yɛyɛ ne deɛ biribia no ɛkyɛ sɛ yɛ ɔman a akuafoɔ ɛna ahyɛ mu ɛma ne ɔne mɔ sɛ yɛtumi yɛ ɛma akuafoɔ abrabom ɛtumi ɛwie pɛyɛ no yɛn nyinaa yɛn support ne yɛmfa ɛnyɛ ɛmmoa wɔ mo sɛnɛ bi akuafoɔ nso adwuma mu diri ɔman mu so na ɛbɛtumi agyina so yɛ ɛdeɛ ma adeɛ baako a nipa sɛ wɔanyɛ ɛbɛtumi ahaw ɛyɛ aduane 18 after 40 days and 40 nights adeɛ abonsam de so Yesu Kristo hwɛɛyɛ was bread aduane deɛ masa aduane ne hu a ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa they say after 40 days 40 nights adeɛ abonsam de so Yesu Kristo hwɛɛyɛ first ɛyɛ aduane ɛkɔmɔ ya because on the 16th of December 2023 yɛn nyina de ni ɛkyerɛ Accra International Conference Center na ɛyɛ Adom TV 9 lessons and carols ɛna de ɛbrɛwo last year de na super but this year de me see ɛbɛyɛ showdown kwan a mere bɛfa so obɛfa afuro but ɛyɛ asɛm so paa ɛtimu gidi paa sɛ mere asɛmi sɛ ne pa na atifie na ayere bɛka kyɛw so wanyem na honkonkon na anyem na nyame tumi so ɔsɛ na aka ne sɛ ye saa sɛ we me so dwun wa wonti ase da na no baako so no ɔsɛ nyankopɔn asoma no kɔ yin for ɔsɛ me kɔhyɛ okodai bonsuyem na kuna ba fia bɛka saa asoma akyerɛw sɛ mi ro akɔ yin fam sɛ me kɔtɔ bonsuyem na bonsu ne kɔfɛ me to ekrofros anyway wala esi va become ya seti sesina asemo nyame ne hu yehu fa hobo no na honto ohwanto wa ne firi wa ampa basa sansebre sisi titibre bo no so enye izo ye pay so de ye calculation ye analysis ye pay so analysis kwa be na afa so akopie de nsu ne yam so kwa be na afa so akopie de nsu ne yam ye nti oda de nsu yam wa na famienu
bibia nyaw ei da pio what to see ni nyina nyankopon hyehyeye no ba sori prekope bisa ya osemenyem ei wana nyonyem a meso me no na ada ose bofo bi na ne mbeka saaye ade hye ma fa afuro ni agye to sa ade ei katuga te da che eti be say afi Adom TV na lessons and carols no ebe de bruta kuma we stars ni nyina ewom bra show this one the Perez Chapel Perez music eba and asanso na multimedia kwa enso ejidemu KK fosusu ede area kra mana de kra amano abrusa kosinsi ameso mejidem smakato se me dada akosi abofoje de late na da romanti emabu na free asante mampon de oboa we fan se enyum to na enyum tire de we fan kwatu bana mejidemu ye nhia honam medidi akwasi nsia kai se 5 pm na recap start 7 pm na show na start 16th of December 2023 Accra International Conference Center medidi akwasi nsia na se kese kuma production team meeting ochina e be se de hia makra Penny na ne ko beto wo mo nyame ya Adom mafia kwa beto wa be ka Adom TV ho